Hello, somebody. Ngibingelele bonke abazalwane. Le video ezofinyelela kubo. Isifiso sami ukuthi ngafinyelela ebandleni likaThixo as a whole. Noma ngazi sometimes ukuthi iyalimitheka ngenxa yezathu ezahlukeneyo. Kodwa bengifisa nanokuthi ifinyelele kubazalwane abaningi. Ngenxa yokuthi injongo yayo ukusiza ibandla likaThixo as a whole nabazalwane bonke abasindisiwe. Ngiyathanda namhlanje uNkulunkulu ubeke kimi ukuthi ngikhulume ngale nto. Indaba yesikhundla, kunesikhundla engifuna sisibheke esikhona ebandleni likaNkulunkulu. Kaningi siye sitshele ukuthi ebandleni likaNkulunkulu kukhona iphiwo kuphela but asikho isikhundla esikhona. But ngifuna sibheke sona-ke lesi sikhundla lesi, sikhulume ngaso nje izinto ezithile ngalesi sikhundla lesi esisebandleni likaNkulunkulu. Ney'njongo zaso nokusebenza kwaso, yabo. Nakho konke nje okuningi maqondana nalesi sikhundla. Isikhundla engifuna sisibheke, isikhundla esibizwa ngokuthi ukuhola umsebenzi kaNkulunkulu noma ibandla likaNkulunkulu, ukuphatha ibandla likaNkulunkulu noma ukwalusa ibandla likaNkulunkulu. Isikhundla leso. Ngaphambi kokuthi sibheke leso, ngiyathanda ukuqale ngicacise le ndaba yokuthi uma sikhuluma ngebandla likaNkulunkulu, ibandla likaNkulunkulu lihlukene igaba ezimbili. Khona ibandla likaNkulunkulu elilodwa lomhlaba wonke. Lelo bandla lelo ibandla likamoya alibonwa. Lakhiwa abazalwane bonke emoyeni abazidalwa ezintsha. Awukwazi ukubabona cause bazalwa kabusha ngomoya ongcwele, babhabhadiselwe ebandleni. Le nto yenzeka emoyeni wabo. Bayibandla likaNkulunkulu laba bazalwane laba emhlabeni wonke. Lilodwa lelo bandla. Inkosi yalo lelo bandla uJesu, yibandla likamoya. Laba bazalwane bangena ebandleni likaNkulunkulu ngenxa yokuthi bazidalwa ezintsha. Wonke umuntu ozelwe kabusha, oyisidalwa esisha, osindisiwe, ukhona ebandleni likaNkulunkulu elilodwa elisemhlabeni wonke. Leli bandla leli bangena kulo ngokuba zidalwa ezintsha emoyeni. Umoya ongcwele ababhabhedisele kulo ibandla, bajoyine leli bandla elisemhlabeni wonke elingabonwa. Lelo bandla lelo, lelo bandla inkosi yalo-ke uJesu. Uhleli kulo lelo bandla uJesu, kulowo moya walabo bazalwane. Ehleli ngomoya wakho ngcwele kuleyo moya bazalwane, leyo moya elibandla likaNkulunkulu. Bese kuzoba khona ibandla-ke manje elibonwayo elibizwa ngokuthi i-local church. Uzobona-ke laphana iBhayibheli likhuluma nje ngebandla elilodwa, ibandla elisemhlabeni wonke elilodwa likaJesu. Bese liphinda likhuluma ngamabandla ukuthi uPhawuli wahambela amabandla, uPhawuli ubhalela amabandla, uPetru ubhalela amabandla, nalapha kwabase-Efesu uJohane ubhalela amabandla. Lawo mabandla lawo akasakhulumi-ke ngebandla as a whole, ibandla elilodwa elisemhlabeni wonke elakhiwa yibo bonke abantu emoyeni abazidalwa ezintsha. But usekhuluma manje-ke ngebandla i-local church, yakhiwa igroup yabantu abathile physically, abahlanganela endaweni ethile physically, abazalwane abathile physically, i-local church leyo.
ngoba sithe inkosi yaleli likamoya uJesu, nenkosi yaleli lenyama-ke liyi-local church, hhayi leli elisemhlabeni wonke manje, leli elitholakala endaweni ethile, kwi-country ethile, kwi-province ethile, kwisigodi esithile, endaweni ethile physically. Lelo bandla-ke leli local church nalo inkosi yalo uJesu, but lelo uJesu ulubusa through umuntu othile, kunesikhundla zabantu abathile ayibekile, alibusa noma aliphatha noma alihola ngabo labo bantu labo, kunaleso sikhundla. Iy'phiwo zisodwa nalesi sikhundla sisodwa. Lezo y'phiwo bayiphiwa ngenxa yey'khundla abakuzo, ukuphatha lelo bandla, ukuhola lelo bandla, ukubusela uJesu lelo bandla, ngey'njongo zokubhenefitha abazalwane abasuke bekulelo bandla noma abafoma lelo bandla lelo, yabo. Ngifuna sibheke-ke nothi ibandla likaJesu likamoya leli elakhiwa zidalwa ezintsha, ngoba laba basuke leli likamoya sikulo noma sisuke singekho kuleli lenyama. Leli lenyama sihlangane kulo endaweni ethile ngey'khathi ey'thile, kodwa uma singekho kuleli lenyama eliyi-local church, mhlawumbe usemsebenzini, usekhaya, ulele, usuke ukulo leli likamoya. Leli likamoya ukulo permanent, kuzobe uJesu. uJesu ngisho engabuya nini uzobe ebuyela ibandla, hhayi i-local church, uzobe ebuyela ibandla likamoya leli elakhiwa yini? Abazalwane bonke abakuma-local church, or abazalwane bonke laba abazidalwa ezintsha emoyeni, yabo. Manje-ke yilelo bandla-ke elilodwa elizobuya uJesu ezolilanda, but angifuni ukuthi sikhulume ngalelo bandla, ngifuna sikhulume-ke ngaleli elibizwa ngokuthi-ke i-local church, eyakhiwa abazalwane abathile, because uNkulunkulu unomqondo webandla leli likamoya elakhiwa abazalwane bonke emhlabeni abayidalwa ezintsha emoyeni, elakhiwa abazalwane bonke abakuma-local church, libe lilodwa lelo bandla. Lelo bandla lelo awukwazi ukumkhomba umuntu ukuthi ukhona kulo noma akekho kulo. Thina siyakwazi ukufaka abantu kuma-local church, but uthole ukuthi abekho kuleli likaJesu likamoya, ngoba lelo kungenwa ngokuthi umuntu abe isidalwa esisha, azalwe kabusha, umoya wakhe uvuswe ube isidalwa esisha angene. Siyakwazi thina ukumfaka kwi-local church ongekho kuleli likamoya uJesu azolilanda. Futhi siyakwazi ukuthi umuntu simkhiphe ebandleni, kanti uthole ukuthi uJesu simkhipha kwi-local church, simxoshe kwi-local church, kanti uthole ukuthi kuleli likamoya uJesu akamkhiphanga, ukhona kuleli likamoya, yabo. Ngakho leli likamoya asikwazi ukulibona ngamehlo enyama, but lelo likamoya baningi abantu oyothi uma sekubuya uJesu sebehlwithiwe ubuso, uyabona hawu kanti bebekhona kuleli bandla likamoya, ukuthi mina bengibuka physically, ngibona inyama yabo kodwa ngingayiboni imimoya yabo ukuthi noma besemzimbeni, but imimoya yabo ingenile ebandleni likamoya leli uJesu njani ozolanda. Wonke umuntu osindisiwe isidalwa esisha, uzele kabusha, uvusiwe emoyeni wakhe, usebandleni likamoya uJesu azobuya ezolilanda, uyabo. Manje-ke ngifuna singakhulumi-ke ngalelo, ngifuna sikhulume nge-local church, ngoba wonke umuntu osindisiwe emoyeni but usesemzimbeni, unomphefumulo odinga i-local church njengoba esesindisiwe, ukuze njengoba esesindisiwe-ke aqhubeke aluswe khona, aphathwe khona, anakekelwe khona, iy'dingo zonke zikamoya, iy'dingo zonke zomoya nezomzimba, nazo zonke nje izinto ey'dinga uNkulunkulu. Misa i-local church ukuze lo muntu oseyisidalwa esisha emoyeni, but kube khona ibandla physically azoba kulo, azophathwa kulo, azonakekelwa kulo kwi-local church. Wayesemisa nabantu uNkulunkulu azoyiphatha emoyeni. uNkulunkulu uJesu ngomoya ubaphethe direct, but kuma-local church uJesu ubaphethe laba bantu indirect, ngabantu abathile abakulesi sikhundla engifuna ukuthi-ke sikhulume ngaso. Bengisafuna ukuthi sichaze ukuthi angikuzukhuluma ngebandla likaNkulunkulu elisemhlabeni wonke, ngifuna ukukhuluma ngaleli bandla likaNkulunkulu eliba kwi-local church endaweni ethile,
eyakhiwa abantu abathile physically nikwazi ukubabona ngamehlo enyama. Labo bantu ababizwa ngokuthi bayibandla uma sebehlangene bekhonza nje kwathiwa babili noma bathathu noma bangaki, uma behlangene lapho besindisiwe bengabantwana bakaNkulunkulu balibandla labo bantu laba. Lelo bandla lisendaweni ethile physically. Lelo bandla lelo kumele kube nabantu abaliphethe, njengoba uzobona uma sesiqhubeka lokhuzana. Ngifuna-ke singabheki lelo bandla nje kuphela, ngifuna sibheke lesi sikhundla esikulelo bandla lelo, ngoba uma sabheka lesi sikhundla sizodalula nakuningi ngalelo bandla lelo likwi-local church, yabo. Lesi sikhundla-ke lesi ngifuna sisibheke, isikhundla esibizwa ngokuthi amalunga, ngesingisi bathi ama-elders, ama-elders. Ibandla uma seliqalile leli likamoya likaJesu laliba ney'ndawo ezi-physically ezibonakalayo ey'khombekayo zenyama. Labo bazalwane abasizakele emoyeni ababehamba ngemizimba yabo beyohlangana kuzo ngokwehlukana kwey'ndawo. Lezo y'ndawo zayibizwa ngokuthi yibandla, amabandla. Lezo y'ndawo zonke nje ibandla. Ngithi uyabona uma kukhulunywa ngebandla leli sonke esikhulu kuthiwa yibandla, kusho ukuthi amabandla. But bese kushiwo ngalamabandla-ke esihlangana kuwo ngokwehlukana kwethu physical, ngokwenyama, ngokwey'ndawo, noma ey'ndaweni uthole ukuthi indawo eyodwa but sihlukene. Ayikhonzela emzini, uthole ukuthi abanye bakhonzela kulowo muzi, omunye bakhonzela kulowa muzi. Lezo y'ndawo babehlangana kuzo labo bazalwane uma sebehlangene babebizwa ngokuthi bayibandla, but babengekile leli bandla, yabona leli bandla likamoya, babeyibandla physically lenyama, i-local church. Ile ngifuna sikhulume ngayo-ke, i-local church, nothi leli bandla esikhona thina sonke kulo. Ngifuna ukuthi sikhulume ngeleli bandla elakhiwa abantu abathile abasuke behlangene endaweni ethile ngokwenyama, abazalwane abayiqoqa endaweni ethile. Ngoba wonke umuntu osindisiwe emoyeni osebandleni likaJesu likamoya kumele abe sebandleni lenyama endaweni ethile, la umuntu aya khona, akhonze khona, aphathwe khona, okuyikhaya lakhe khona, oluswe khona, onakekelwa khona, ovikelwa khona, olwelwa khona, oxazulelwa khona, okhuliswa khona. Kumele wonke umuntu osindisiwe emoyeni abe nalelo bandla lenyama la umzalwane ekuyikhaya lakhe khona. Ngifuna ukukhuluma-ke ngalelo khaya lenyama ngoba libaluleke kakhulu. Uzobona uma sesifunda iBhayibheli ukuthi libaluleke njengoba kubaluleke ikhaya likamoya, libalulekile leli khaya lenyama. And uma leli khaya lenyama singalenze libalulekile, kuba khona iy'ngozi zomzalwane emoyeni wakho sekhaya likamoya, osebandleni likamoya. Uba sengozini lowo mzalwane ukuthi angakwazi mhlasimpe ukweduka, angakwazi ukulahleka, angakwazi ukufa, agcina aphume kuleli likamoya ngenxa yokuthi ubengekho kuleli lenyama elizokwazi ukuthi anakekelwe khona, akhule, aqine, abhekane ney'nselelo zonke nezimpi zonke, anqobe, uze kuthi uma uJesu ebuya amfice esekhona kuleli likamoya azolanda, egcinwe ziy'fundiso nezinto ebezenziwa kuleli lenyama engifuna sikhulume ngalo, elibizwa ngokuthi i-local church, ibandla lisendaweni ethile elifonywa abazalwane abathile kuleyo ndawo leyo, ngokwehlukana kwey'ndawo, ngokuhlukana kokukhonza kwabo, yabo. Leyo nto-ke ngifuna sibheke-ke leso sikhundla. Ibandla-ke lokuqala-ke, uma-ke seliqalile laliba nalezo y'ndawo-ke ezithile abantu ababekhonza kuzo, babekhonzela emakhaya, ey'ndaweni ezehlukeneyo, behlangana kulezo ndawo-ke. Labo bantu, leyo group, lelo qeqeba lalabo bantu babebizwa ngokuthi yibandla, nabanye futhi abahlangene endaweni ethile bebeyibandla. Ingakho-ke usubona kuvela le nto ebizwa ngokuthi amabandla, ngoba thina sinebandla ngokweBhayibheli, siphinde sibe namabandla. Ibandla sengichazela ukuthi leli likamoya, wonke umuntu osindisiwe okulo. Bese kuzothi amabandla ileli lenyama, okuhlangana abantu abathile nje, igroup ethile ekhonza kulowo muzi, kuleyo ndawo, noma kuleyo ndawo ethile nje. Leyo group yibandla, and akhona futhi nabanye abahlangene endaweni ethile, nabo bayibandla.
bonke-ke laba abasebandleni likamoya baphethe umuntu oyedwa, uJesu baphethe direct, bese uzothi laba abasebandleni lenyama, leyo group ehlangene lapho inabaphathi abayiphethe. Uzobona uma sesikubuka nakulenye futhi igroup ehlangene endaweni ethile, nayo futhi inamaphathi ababeyiphethe leyo group leyo ngokweBhayibheli, uyabona. Funa siyibheke-ke le nto uzobona ukuthi isidingo kanjani nokuthi isizaphi nokuyidebesela ubona ukuthi iyingozi kangakanani. Njengoba sengishilo ukuthi ibandla azolanda uJesu ibandla likamoya, kodwa abantu ababe bekulo lelo bandla abantu abahlangabezane ney'nselelo nezimpi ney'nkinga nezimo ey'ningi ebey'funa ukubakhipha kuleli bandla likamoya, kodwa basizwe ukuthi kwi-local church ebandleni lenyama labahlangana khona physically ebandleni-ke lamabandla-ke engifuna sikhulume ngawo, bebehlonyiswa, bebakhiwa, bebekhulekela uNkulunkulu, bebeka abantu abawaphethe lawo mabandla benamagunya, benamandla athile, beney'phiwo ey'thile zokunakekela umhlambi kaNkulunkulu, izimvu kaNkulunkulu, abantu abasindisiwe laba bakuleli bandla likamoya, so that uJesu ebuya phekwazo zonke lezi zinto ebebebhekana nazo bafica uJesu besamile. Yabo, that is the reason ibandla leli eli-group eyenyama-ke manje libaluleke kakhulu, ngoba lisiza abantu ukuthi kuleli bandla likamoya sebengene kulo bakhule, yabo, bakwazi ukuma, baqhubeke babambelele, baqhubeke baphile kuze kubuye bani? uJesu. Ngakho lelo bandla libalulekile. USathane umelene nalo kakhulu ngoba uyazi ukuthi uma abantu bephuma kuleli bandla lenyama baba sengozini yokuthi kuleli likamoya uma behlangana nokweduka ney'lingo nezimpi, kube lula ukuthi abanye baphose ithawula, bagive up, bawe, babuyele emuva, baphume ebandleni likamoya. uJesu esebuya ezolanda ibandla likamoya abafice sebephumile kulo. That is ubungozi bokudebesela ibandla leli lenyama, i-local church, yabo. Ingakho-ke ibalulekile, ngifuna sikhulume ngayo ngenxa yokubaluleka kwayo nesidingo sakhona nokwazi indlela eli-operate ngayo, elisebenza ngayo i-local church. Ngakho-ke ngifuna sibheke lesi sikhundla-ke ebesikhona kulawo mabandla abizwa ukuthi i-local church asendaweni ethile, ukuhlangana abazalwane bebeyigroup ethile ebizwa ngokuthi ibandla. Ngifuna-ke leyo group sibheke isikhundla ebesikhona ebesibizwa ngokuthi ama-elder, yabo, ama-elder. Ngiyathanda ukuthi before siqhubeke la sibheke ukuthi lento yama-elders la kukhulunywa ngawo lapha eBhayibhelini awafani nalama-elders akhona njengamanje emasontweni la ujele ukwabona ama-elders asemasontweni. Lama-elders asemasontweni njengamanje kusuke kungabantu abasiza umfundisi osiza upastor, yabo. Thina sesijwayele vele ngithi umfundisi ngoba vele sesijwayele ukubiza laba abangabopastor belusi sibabiza ngabefundisi, kanti umfundisi uthisha uyedwa bese kuzothi upastor nawe uyedwa. Base sajwayele ukubiza abantu abaphethe amabandla or abelusa amabandla sibabize ngabefundisi, yabo. Manje-ke ngiqonda ukusho ukuthi lo muntu obizwa nge-elder emasontweni njengamanje ubizwa ngelunga esontweni njengamanje, akusiye lo obizwa nge-elder ebandleni, ngoba lo obizwa nge-elder manje umuntu osiza umuntu onjani? Ophethe ibandla, umuntu osiza umfundisi, umuntu osiza umbhishobhi, umuntu osiza ubani? Umphathi webandla, umuntu osiza umholi webandla. Ubizwa ngani manje kulesi sikhathi samanje? Nge-elder. Kanti ngalesiya sikhathi i-elder ilona ebeliphethe ibandla, ilona ebelihola ibandla, njengoba uzobona nje, ilona ebelingamela ibandla, ilona ebeliphethe ini? Uzobona nje even uzobona uma kukhulunywa eJerusalema ibandla la belikhona khona uJakobe beliphethwe ama-elders. Uma kuzothathwa iy'nyathelo, kuthathwa iy'nqumo, bekuhlangana ama-elders ngoba ibona bebephethe ini? Ibandla, ibona bebengabaphathi bebandla, ilokhuzana ama-elders, yabo. Ibona nje bephethe amabandla. Uzobona njalo nje uma kutshala umsebenzi endaweni ethile, kwavuka igroup ethile yabazalwane, uma sebekhonzela umzini othile, bekumele kuqhubeke isikhathi esithile bakhiwa labo bazalwane, bese-ke kulokhuza-ke kube khona abazofuna ukuba ngama-elder, but kunama-qualification abemisiwe khona eBhayibhelini, or
osuke khona lapho bekwazi uku-ordain-a. Uzokubona nalento yoku-ordain ukuthi ikhona i-biblically ukumiswa noma uku-appointwa, ikhona i-biblically. Ngike ngezwa abanye bephikisana ngayo ukuthi ayikho biblically kaSathane. Uzobona i-biblically leyo nto yokumiswa kwama-elders, yoku-ordain-wa noma uku-appointwa kwama-elders, i-biblically iseBhayibhelini. Uzoyibona zonke lezo zinto lezo. Manje-ke lama-elder-ke mina engikhuluma ngawo yilana-ke aphatha amabandla, abaphathi bamabandla, abaphathi bomsebenzi kaNkulunkulu, abaphathi bama-local church. Bekuba khona abantu bekumele bakhethwe bamiswe kube yibona aba-responsible for lowo msebenzi oqalwe lapho, yabo. Kodwa bekumele kuqale benikwe ithuba, ngoba uzobona uma ebhala uPawulu uyasho ukuthi i-elder akungabi umuntu osanda ukukholwa funa mhlasimpe ngokuphakama ewele ey'hibeni kaSathane. Manje bekumele umuntu mesanda ukukholwa, ngoba lelo bandla lisanda kuqalwa, kungaqali kukhethwa ama-elders. Ingakho abantu ababetshala lawo mabandla babehlala nawo kube isikhathi bewafundisa, bewakhulisa, abazalwane bekhula, bese kuba khona-ke abantu ababa-appointayo noma ababa-ordain-ayo ukuthi babe ngama-elder, bazoba ngabaphathi balelo bandla lisuke liqale kuleyo ndawo leyo, yabo. Beliphathwa abantu obizwa ngokuthi ama-elders. I-elders bekuyi-position, isikhundla. Ingakho uzobona uPawulu othi ofuna isikhundla sokuba yilunga, ubesethi ufuna isikhundla esihle, ebese yamchazela ukuthi kodwa kumele abe umuntu onjani, bese yakubala lezo zinto lezo. Mhlasimpe uma ngitholile ithuba sizofika lapho, but ngifuna ukuveza ukuthi ukuba yi-elder yisikhundla leso, yabo. Isikhundla bese ikhona ebandleni obekwazi umuntu ukusifuna, kodwa uma equalifya ekwazi ukuthi angene kuleso sikhundla aphathe ibandla likaNkulunkulu, i-local church. But omunye ubekwazi uku-appointwa uma bebona ukuthi usibanibani ukhule ngenkathi ibandla besalivukuza belisebenza, bebona ukuthi usibanibani u-right, kuyachuma into yakhe, bese bemfaka bem-appointe ukuthi abe abanye bama-elders, ngoba imvamisa belingaphathwa i-elder, beliphathwa ngama-elders ibandla, beliphathwa ngama-elders ibandla. Ibandla nebandla nje, local church, bingaphathwa i-elder, ibiphathwa ngama-elders, yabo. Lento yama-elders ayiqhamuki nje kwi-New Testament. Generally, uma kukhulunywa ngama-elders, kukhulunywa ngabantu abadala, abantu asebekhulile, abane-experience, yabo, abane-experience. Uma kuthiwa nje elder, ubokwazi ukuthi kukhulunywa ngabantu abangama-senior, abantu abakhulile, abantu abadala, bekukhulunywa ngokwe-age nangokwe-experience. But uma ufunda kwi-New Testament bekungasakhulunywa ngokwe-age, bekukhulunywa ngokwe-experience, umuntu osekubonakala ukuthi ukhulile, wavuthwa. Ingakho kuthiwa kungabi ngosanda ukukholwa ofuna leso sikhundla. La kwi-New Testament bebebheka umuntu osethe ukuhamba ekukholweni, wafunda, waba ne-experience, wahlonyiswa, watrainwa, kunama-qualifications akhona ukuthi because of lezi zinto you qualify, yabo. Kunama-experiences, kunokukhula, kune-character senayo. Lonke lezo zinto bezimqualify ukuthi abe yi-elder, bese kungasabhekwa i-age lapho, bese kubhekwa lama-qualification, bese mqualify ukuthi abe yi-elder, yabo, la kwilokhuzana kwi-New Testament. But indaba yama-elder ayiqali la kwi-New Testament, isuka ibikhona lapha kwilokhuzane kwi-Old Testament ngesikhathi sika-Israyeli, yabo. Ngesikhathi sika-Israyeli uNkulunkulu uma sekuqale amakhosi nje, even le kudala, but ngizobheka la sekuduze sekuqala amakhosi, but kudala uzobona ukuthi ama-elder abekhona even ngesikhathi u-Israyeli eseGibhithe. Uyabona nje uma uzofunda iBhayibheli kaningi uzokuthola ukuthi bekukhona ama-elder ebekwazi ukubusa, ebekuyona ebebusa ilokhuzane, igodi, iy'ndawo, ibona ebexazulula iy'nkinga, iwona ebelokhuza. Even uMoses, angithi siyakhumbula ukuthi uMose ngenkathi uNkulunkulu emthumile kwa-Israyeli, esebona ukuthi umsebenzi uyamsinda, uma emluleka umkhwekazi wakhe,
wamtshela ukuthi akakhethe abanye abantu abazoba ngaphansi kaMose, iy'nkinga zonke ey'ncane zihlulelwe yibo labo bantu, bese kuthi ey'nkulu bayidlulisele kuMose. Kuthiwa uMose akathathanga abantu bakwa-Israyeli, wathatha kuma-elders. Kusho ukuthi ngesikhathi sikaMose ama-elders ebevele sekhona, wathatha ama-elders awu-70 aphethe abantu bakwa-Israyeli. Kwayiwona uMose awenza bahluleli ukuthi bamthwalise lo mthwalo noma lo msebenzi uNkulunkulu owayemnike wona wokuhlulela u-Israyeli, yabo. Wahamba-ke njalo ekhona ama-elders umsebenzi wawo ebephatha abantu ey'ndaweni abakuzo, abaphathe hhayi ngendlela yokubhenefitha bona. Ukuphatha kwama-elders wakubhenefitha labo bantu abaphethe, ngoba ukuphatha kwabo wakuvikela umphakathi, wakuphumelelisa umphakathi, wakubonelela umphakathi, wakuhlulelela umphakathi, wakwenza umphakathi uhlale kahle nokuthula, wakwenza umphakathi ukwazi ukuthola izabelo ngendlela efanayo nezinto ezinhle, ubonelela ukuthi obani abatholile, obani abangatholanga, umphakathi ubhenefithe ngenxa yokuphathwa yilaba abantu okubizwa ngokuthi ama-elders. Kahamba kwaze kwaqala-ke amakhosi, uyabo. Waqala amakhosi. Uma sekuqala amakhosi, inkosi ibiphethe u-Israyeli ibiba yodwa, inabasizi bayo, but ibikwazi ukuphatha u-Israyeli wonke noma yona inkosi iyodwa. Kanjani? Through ama-elders, yabo, through ama-elders. U-Israyeli ubenemizi ehlukeneyo, iy'ndawo ey'hlukeneyo. Kulezo ndawo inkosi ibingafinyeleli kuzo, kodwa bezinama-elders. Uma inkosi ifuna ukukhipha umthetho or umyalo noma izinto ey'thile ebantwini, bengekho ama-radio ngaleso sikhathi, ama-TV abengekho, ama-megaphone abengekho, ama-mics ne-sound system ibingekho. Pho umlayezo wenkosi ubufinyelela kanjani ebantwini bonke? Ibikwazi kanjani ukubusa abantu bonke bakwa-Israyeli? Through ama-elders. Uma inkosi ifuna ukuthatha iy'nyathelo ey'thintwa indawo yonke nabantu bonke bakwa-Israyeli, ibingahlanganisi abantu, ibihlanganisa ama-elders, ihlale nawo, ikhulume inhliziyo yayo kuma-elders, intando yayo kuma-elders, igunya layo kuma-elders, indlela okumele kwenzeke ngayo embusweni wayo, iphathe ngani nani. Bese ama-elders ayasuka ayobusela inkosi kulezi ndawo ama-elders aphila kuzo akhona. Bese umbuso wenkosi uthola u-Israyeli wonke, kubantu bonke, igunya lenkosi lisey'ndaweni zonke through ama-elders. Kanti inkosi yona iyodwa ikwazi ukufinyelela kulezo y'ndawo, kodwa umbuso wayo ugcina ufinyelele ey'ndaweni zonke nasemhlabeni wonke through ama-elders. Bekuyiphozishini ebikhona yokubusa ku-Israyeli leyo, amakhosi engakabi bikho. Uma sekukhona amakhosi bese kuyiphozishini ebeyikhona yokubusa, bebusela amakhosi ebebusa iy'ndawo ey'ningi, abantu bonke through ama-elders. Bekuyiphozishini yokubusa u-Israyeli, bebusela abani? Inkosi eyayisuke iphethe. Bese umbuso wenkosi noma yona isendaweni eyodwa, but umbuso waleyo nkosi ubesey'ndaweni zonke through ama-elders ayephethe intando yenkosi, igunya lenkosi, anakekela umphakathi. Abantu bazi ukuthi sinakekelwe inkosi, izinto y'hamba kahle ey'ndaweni zethu ngenxa yenkosi ebusayo, kodwa isebenzisa ama-elders. Iwona aye-represent-a inkosi, ebusela inkosi, enza izinto ezinhle for inkosi emphakathini. Abantu bazi ukuthi inkosi right ngoba ama-elders ayi-represent-e kahle, ayibusela kahle, abanika labo bantu intando, hhayi yawo ama-elders kodwa wenkosi, imiyalo yenkosi. Kanti yona inkosi yakwa-Israyeli ibihleli esihlalweni sikabani? Ibusela uNkulunkulu, yabo. Bese kuzothi yona le miyalo kaNkulunkulu ebifika kuyinkosi through abaprofethi, bese idlulisela kuma-elders. Uma-elders ufinyelele ey'ndaweni zonke nakubantu bonke. Le nto yakuma-elders futhi, njengoba ngithi ibikhona le ku-Israyeli kwi-Old Testament, ibingaqali lapho ku-Israyeli. Iqala kuphi? Le ezweni likamoya, yabo. Iqala le ezweni likamoya. Uzoza uma ufunda incwadi yesambulo, kukhulunywa ngama-elders awu-24, akusibo abantu labo, yabo. Ezweni likamoya uNkulunkulu unamalokhozana, unento ebizwa ngokuthi i-universe, indalo yonke kaNkulunkulu,
lento ebizwa ngokuthi i-universe. Umuthi i-universe usuke ungakhulumi ngamazulu nomhlaba, usuke ukhuluma ngendalo yonke kaNkulunkulu. Le ndalo yonke kaNkulunkulu ayidalile uNkulunkulu, le ndalo yakhe inama-continent ahlukeneyo or ama-province ahlukeneyo, yabo. Njengoba kukhona nje i-planet Earth, khona namanye ama-planet okungesiyo i-planet Earth. Njengoba ukhuluma ngalamazulu amabili nje la esikhona la iBhayibheli lithi azodlula, lawo mazulu lawo amazulu eplanet Earth, yabo. Amazulu aphathelene neplanet Earth, yabo. Khona amanye ama-planets, khona amanye ama-province uNkulunkulu anawo, yabo. And kulezo ndawo uNkulunkulu akayibusi kulawo ma-province, kulawo ma-planets, akakubusi lezo iy'ndawo direct, uyibusa indirect ngabantu ababizwa ngokuthi amakherubi, ama-sons of God, amadodana kaNkulunkulu. Lawo madodana angamakherubi, uyabo. La emhlabeni-ke bekubusa indodana kaNkulunkulu. Ingakho uzofunda u-Isaya uzothola kuthiwa uLucifer ubizwa ngelokhuzane ngenkanyezi yokusa. Onke ama-sons of God uzozo nje abizwa ngamalokhuzane, ngey'nkanyezi zokusa. Ingakho noJesu indodana kaNkulunkulu lapha esambulweni uzoza ukuthi ubizwa nge-bright morning star, inkanyezi ecwebezelayo yokusa, igama lama-sons of God lawo. Uma ufunda laphana kuyilokhuzane encwadini kalokhuzane kaJobe, uzoza ukuthi ngenkathi uNkulunkulu edala ilokhuzana amazulu nomhlaba, kuthiwa iy'nkanyezi kaNkulunkulu kuthiwa zenze njani, kuthiwa zajabula zathokoza, kuthiwa amadodana kaNkulunkulu athokoza ahuba, yabo. Those sons of God imaphi? Ila ambusela njalo uma kukhulunywa ngendodana kaNkulunkulu kukhulunywa ngey'nkanyezi, kusuke kungakhulunywa ngey'ngelosi, kusuke kukhulunywa ngabantu abakuyi-rulership, ababusela uNkulunkulu ey'ndaweni ezithile. Ingakho nala-ke ebandleni leli bandla esikhulu nje, uma kukhulunywa ngamadodana kaNkulunkulu boza ukuthi lapho sekuthinta indaba yombuso. No-Israyeli umuzwa nje kuthiwa u-Israyeli uyizibuko lami, uzoza ukuthi uNkulunkulu usekhuluma-ke ngombuso lapho. U-Israyeli wayefuna ukuthi abe yisizwe sabapristi nesababusi, yabo. Ingakho embiza ngezibulo lakhe, indodana yakhe yokuqala lapha eGibhithe. Nawo-ke lawo madodana kaNkulunkulu, njengoba uzwa nje kukhulunywa ngamadodana kaNkulunkulu, iy'nkanyezi kaNkulunkulu or iy'nkanyezi zokusa, kukhulunywa lapho ngama-rulers uNkulunkulu abusa ngawo ama-province, ama-continent anjani ahlukeneyo. Ngakho-ke umuzwa lapha encwadini kaJobe kuthiwa kwakuba khona i-meeting yayiba khona entabeni kaNkulunkulu, intaba ye-meeting laphana, okusuke kuhlangene uNkulunkulu ehlangene nani, ehlangene namadodana akhe noma amakherubi, ambusela kuma-province ahlukeneyo, kuma-planet ahlukeneyo, ezoriphotha indlela ambusela ngayo kulezo y'ndawo lezo, ngoba uNkulunkulu obusa kulezo ndawo ebusa i-universe yonke, but akakubusi direct, ukubusa through lawo bani, lawo ma-sons, lawo makherubi lawo, yabo. Kuthiwa-ke njalo mehlangana lawo madodana kaNkulunkulu, bese kuzothi indodana kaNkulunkulu yayila emhlabeni okwakuthiwa uLucifer, inkanyezi yokusa, kuthiwa naye waye-attenda leyo meeting. Ingakho uNkulunkulu uyambuza ukuthi usukaphi Sathane, akasho amanye amaplanethi, but usho leyo uthi ngisuke kuzulazuleni emhlabeni. Abesethi uyibonile inceke yami ulokhuzane uJobe. Why embuza uJobe? Ukuthi uJobe waye kuyi-planet Earth, manje umuntu waye in charge kuyi-planet Earth kwakusathane, noma uNkulunkulu besazi ukuthi usathane, ngoba onke amadodana kaNkulunkulu bekumele labusa khona abusela uNkulunkulu, yabo. Kumele abusele uNkulunkulu, but manje usathane wahlubuka, waqhubeka waba kulo mhlaba, kodwa engasafuni ukubusela abantu, uNkulunkulu eseyibusela yena, eseqale lesi sikhundla sinikiwe noma le position ayinikiwe yokubusela uNkulunkulu, waqhubeke kuyo, kodwa eseyibusela abantu, eseyibusela yena. Bese kuzothi la madodana kaNkulunkulu-ke engikhuluma ngawo, la makherubi, uyabo, awakwazi ukuba sey'ndaweni zonke.
Manje abusa kanjani amaprovinsi onke, amaplanethi onke, kodwa uthola ukuthi le ndodana kaNkulunkulu, le kherubhi leli elibusa iplanet Earth, elibusa kwenye iplanethi, elibusa lamaplanethi amaningi, but lilodwa lisendaweni eyodwa, kodwa likwazi ukubusa iplanethi yonke liyiphethe, libusa iprovinsi yonke liyiphethe. Likwenza kanjani leyo nto? Ngaphansi kwalo bekukhona iy'ngelosi ey'bizwa ngokuthi ama-elders, yabo, ey'bizwa ngokuthi ama-elders. Yizo-ke lezi ngelosi-ke abakwazi ukubusa ngazo. Uthola ukuthi lo mbuso indodana kaNkulunkulu, leli kheribhi elibusela uNkulunkulu kuleyo planethi lelo, lithatha imiyalo kuNkulunkulu, lithatha amazwi kuNkulunkulu bese liwadlulisela kuphi? Kuma-elders. Ama-elders abesefinyelela kwiplanethi yonke. Uthola ukuthi intando noma ukubusa kwalelo kherubhi kwaleyo ndodana kaNkulunkulu kuyiplanethi yonke through ama-elders. Okusho ukuthi uNkulunkulu ubebusa leyo planethi through ini? Leyo ndodana, lelo kherubhi. But lelo kherubhi belibusa leyo planethi through ini? Libusa through ama-elders, yabo. Bese uthola ukuthi uNkulunkulu uyinkosi kuphi? Kuleyo planethi through ikherubhi through ama-elders. Yingakho-ke uSathane uma ehlubuka uNkulunkulu la emhlabeni, unamanye ama-elders angaphansi kwakhe akwazi ukwenza njani? Akwazi ukuthi emlandele, yabo, amlandele ekuhlubukeni. Baqhubeka-ke babuse emhlabeni kodwa bengasabuseli uNkulunkulu nalama-elders. Kwakhona amanye ama-elders, yabo, angavumanga ukulandela uSathane. Yiwo-ke la representwa ila siwabona lapha ezulwini okuthiwa ama-elders awu-24 akhumula imiqhele. Uzobona ukuthi ngalesi sikhathi akhumula umqhele kwayisisikhathi sokuthi uJesu kanye nebandla bathathe over ukubusa umhlaba, bathathe lezi hlalo ey'hleli uSathane kanye ney'ngelosi babuse kube yibona babusa umhlaba. Isikhathi esizayo leso uma ufunda incwadi yesambulo. That is the reason lawo ma-elders-ke wawabona ukuthi njengamanje aya-hand over, ngoba ngaleso sikhathi uNkulunkulu zonke iy'ndawo uyibusa through amakherubhi nama-elders azingelosi. But kuthi isikhathi la khona umhlaba, iplanet Earth, uNkulunkulu engeze ukuyibusa through ini? Ikherubhi luSathane kanye nani? Ney'ngelosi. Ngoba kwavele njengamanje bayabusa ikherubhi luLucifer kanye nobani? Nama-elders angaphansi kwabo, ney'ngelosi namadimoni abaningi, but abasabuseli uNkulunkulu. But kuze isikhathi la uSathane ezoboshwa ney'ngelosi zonke zakhe ama-elders bayovalelwa, but uNkulunkulu engabe sabusa ngani? Ngekherubhi kanye nama-elders angaphansi kwalo, ubusa uJesu kanye nebandla lakhe babusela umhlaba. Uyeza lo mbuso uzoba oka-1000 years. But angekho kuzo zonke lezo zanto. Ngifuna ukulanda le ndaba yokuthi uNkulunkulu ukuthi abise ama-elders to rule ey'ndaweni ey'thile. Ayiqali la kwi-New Testament, kwi-Old Testament bebekhona iposition yama-elders yokubusa, yokuphatha izinto zikaNkulunkulu, zokugcina indawo isentandweni kaNkulunkulu, okuvikela indawo nokuphumelelisa indawo, nokunakekela izakhamuzi zaleyo ndawo. Ibikhona kwi-Old Testament, ibikhona futhi abantu bengakabibikho kusekhona amaplanethi ebuswa amakherubhi, amadodana kaNkulunkulu. Ngaphansi kwawo bekukhona ama-elders, yabo. Like suka kude le ndaba yama-elders ukuthi abe kwi-position to rule, arulele omunye umuntu, abusele omunye umuntu, aphathe iy'ndawo ey'thile, ayigcine zibe kuyintando yalo muntu abamrepresentayo, yabo, abambuselayo. Ama-elders abengaphathi yawo intando, abengaphathi ezawo iy'fiso, abaphathi intando yomunye umuntu ayiqhube kuleyo ndawo. Intando yakulowo muntu yenzeke kuleyo ndawo through ama-elders. Ama-elders abephatha igunya lalowo muntu, abusele lowo muntu, arepresente lowo muntu, enze intando nombuso walowo muntu, uthatha indawo kuleyo ndawo ama-elders akuyo. Avela lapho-ke lama-elders wabona la kwi-New Testament uNkulunkulu usuka kude nokuphatha indawo through ama-elders. Abekhona lapha kumaplanethi ahlone, ama-province ahlone, abekhona ku-Israel, abekhona ebandleni lokuqala. Ibandla lokuqala liqala nje
bekukhona ama-elders. Iwona ama-elders-ke la ebephatha ini ilokhuzane ibandla ama-local church. Ingakho ngithi ama-elders e-New Testament Church abaphathi bamabandla, abamengameli bamabandla, akusibo abantu abasiza abefundisi, akusibo abantu abanjani uzobona uma sengikukhombisa amavesi ukuthi laba bantu ibona ebebephethe, ibona bebehola ibandla, ibona bebebusa ibandla. Akusiwo lama-elders esinawo njengamanje, ngoba esinawo njengamanje awaphathi ibandla, awaholi ibandla, kodwa asiza abaholi bamabandla, asiza ilokhuzana abefundisi, asiza ama-pastors, asiza ama-bishops, asiza ilokhuzana, yabo. Bekuyiposition leyo, yabo, bekuyiposition. Omunye-ke singakaqhubeka uzobuza-ke ukuthi what about-ke ababhishobhi, yabo. Umbhishobhi igama leli livela kwisiGreki, yabo, leli lombhishobhi, but leli gama lombhishobhi lisho i-overseer, i-overseer, yabo. Umuntu oyi-overseer ngesiZulu sithi umbonisi, yabo, umbonisi webandla, umuntu ongamele ibandla, yabo. Uma usukhuluma ngombhishobhi kwakungama-elder, but usukhuluma ubabiza hhayi ngokweposition manje, ngoba i-elder bekuyi-position, isikhundla bekumele umuntu angene kuso ngokwama-qualifications. But uma usukhuluma ngombhishobhi ubukhuluma nge-elder, hhayi ngokweposition, but ngokomsebenzi wakhe woku-overseer, wokubonisa ibandla, wokurula ibandla, wokuphatha ibandla, wokubonelela ibandla, wokubuka izinto ebandleni ukuthi zihamba kanjani, agade ingozi, agade izimo, alungise izinto, ahlulelele ibandla, izinto zihambe kahle, kube nokuthula nokuphilisana ebandleni, ngoba kunomuntu olungamele, umbonisi walo leli bandla, olu-overseer, olugadile, oluvikelayo. Ngakho uma ukhuluma ngombhishobhi kwi-New Testament ubungakhulumi ngomunye umuntu, bengekho ama-elder bese kuba khona amabhishobhi. Bekukhona amabhishobhi, but lawo mabhishobhi ama-elders, but wabiza ngokomsebenzi, hhayi ngokwesikhundla. But uma wabiza ngama-elders ububabiza ngokwesikhundla, but uma wabiza ngama-bishops ububabiza ngani? Ngokomsebenzi wabo laba bantu, hhayi ngokweposition. But ilokhuzane ama-bishops, ama-elders lawo, but wabiza ngokomsebenzi. But ama-elders abaphathi labo, but ubabiza ngokweposition yabo yokuba yi-elder, yokuphatha ibandla. But uma usubabiza ngama-bishop usubabiza ngokomsebenzi wabo manje woku-overseer, wokubonisa ukuba umboni ebandleni, wokungamela ibandla, wokurula ebandleni likaThixo, wokuvikela ibandla likaThixo, wokunakekela ibandla likaThixo. Omunye futhi uzobuza ukuthi what about-ke ama-pastors? Ama-pastors futhi igama elivela esiGrekini lelo, but elisho a shepherd, yabo, i-shepherd. Usakhuluma ngayo futhi usakhuluma ngayo futhi i-elder, but manje umbiza ngopastor noma ngomalusi, ukuthi umalusi uma usukhuluma ngesiZulu, umbiza nge-shepherd, umbiza ngomalusi. Usuke ukhuluma ngaye kodwa ungambizi ngokweposition, umbiza ngokomsebenzi, umsebenzi wakhe wokwelusa umhlambi kaNkulunkulu, wokuvikela umhlambi kaNkulunkulu, wokufida ilokhuzana umsebenzi kaNkulunkulu, yabo, wokubona izimvu ezaphukile ayinake, abone egulayo ayinake, abone ey'lahlekile ayoy'cinga, abone ama-levels azo, ababonele amadlela, abaholela amadlelweni, abanakekele, abavikele ey'lwaneni ezimbi, abalwele, abagcine, yabo. Umbiza ngomalusi usuke umbiza ngaleyo nto-ke ngokomsebenzi wakho. Usuke ukhuluma nge-elder kodwa ulibiza ngokomsebenzi walo wokwelusa umsebenzi wenkosi. Ukhuluma nge-elder kodwa ulibiza ngomsebenzi wokwengamela ukuba umbhishobhi, ukubhishobha ibandla, wokwelusa ibandla, ukupastorisha ibandla, ukushepheda ibandla. Uyili-elder leli, but ulibiza ngokweposition ukuthi elder, but usuke usulibiza ngokomsebenzi uma ulibiza ngoyibhishobhi noma ulibiza ngani, ulibiza ngokwelokhuzane ngokuba upastor, yabo. Yilabo-ke abantu bebephatha ilokhuzane, amabandla
lamabandla angama-local church, lama groups asuke sesindisiwe sehlangana emzini othile, endaweni ethile or esakhiweni esithile or mhlasimpe ehlane. Uma nje bengabazalwane behlangana beyiqoqo elithile, labo bantu bebeyibandla, kodwa labo bantu labo bebephathwa, yabo, bebeba nabaphathi. uNkulunkulu ebebaphatha ngabo ngey'njongo. Uzobona nje ukuthi ukubaluleka kwalabo bantu ababizwa ngama-elders bebebaluleke kanjani. Ingakho-ke ngifuna sibheke le nto ngoba isidingo kakhulu njengamanje. Uzobona futhi uma siqhubeka ukuthi ibaluleke ngani le nto, ukuthi uNkulunkulu afuna ukuthi siyazi, nokuthi afuna ukuthi sihloniphe, afuna futhi ukuthi sikhulume ngayo leyo nto leyo. Okay, ngisacela ukuthi sibukele njengamanje sisaqhubeka-ke. Sibuke incwadi kaTimotheyu, uTimotheyu wokuqala, uchapter 5, uvesi uTimotheyu wokuqala, chapter 3, chapter 3. Noma singaqala nje kuvesi 1, lithi likholekile lelizwi elithi uma umuntu efisa isikhundla sombonisi. Angithi yabo leli gama lithi umbonisi la lisho a bishop. Likhuluma nge-elder but lingabizwa ngokwe-position, libizwa ngokomsebenzi, umbhishobhi, umsebenzi wokubonisa noma wokungamela noma wokubusa, ukuphatha lokhuzana, umsebenzi kaNkulunkulu. Ngifuna ubabuke ukuthi ama-elders ayenzani la. Ngifuna ukuyibone leyo nto, ukuthi unxanela umsebenzi omuhle, ngoba lento yalesi sikhundla umsebenzi lowo, yabo, akusiyo into engagijinyelwa abantu bonke, ngoba umsebenzi. Bonke abantu abakulo msebenzi basazolandiswa, basazohlulelwa ukuthi basebenze kanjani, iposition abayinikiwe babekuyo kanjani, yabo, basazomukela ukuhlulela okukhulu. Ngakho umuntu okumele engene la, yingakho kubalulekile, ngoba futhi ibandla likaNkulunkulu uzobona ukuthi libaluleke ngangokuthi walithenga ngegazi. Ngakho abantu abazoliphatha ubenza sure ukuthi kumele baqualifye. Uma ungaqualify, bekumele ungangeni kule position yokuba umphathi webandla, yabo. Usethi ngakho-ke umbonisi umelwe abe ngongasolekiyo. Ama-qualifications law, ama-elders, ngoba sengishithi njengoba kukhuluma ngombonisi kukhulunywa nge-elder la, but kungakhulunywa ngeposition yakhe ukuthi uyi-elder, kukhulunywa ngokwemsebenzi ukuthi umbonisi, yabo. Uthi kumele lo-ke i-elder, umbonisi, abe ngongasolekiyo, indoda emfazi munye, abe ngozikhuzayo, oqondileyo, ongaziphathi ngokungafanele, ongenisa izihambi, onesi lokufundisa, ongesilo iqhwele lewayini, ongesiso isilwe, kepha omnene, ongaxabaniyo, onganxaneli imali, ophatha kahle indlu yakhe, abantwana bakhe bemthobela ngenhlonipho yonke. Zonke lezi zinto lezi siqonda ukutshela ukuthi umuntu owumbonisi kumele ebe umuntu onjani. Ngamanye amazwi, wonke umuntu owumbonisi engenjena akaqualifyi. Umbonisi ngokwesingaye, hhayi ngokuqualifya izwi likaNkulunkulu. Ama-qualification e-elder la, ama-qualification umbhishobhi la, ama-qualifications kapastor la, umuntu owupastor, ngoba upastor, umbhishobhi, i-elder umuntu oyedwa loyo, but kusuke kukhulunywa uma kuthiwa i-elder ngokweposition yakhe. Uma kuthiwa umbhishobhi noma upastor kusuke kukhulunywa ngokomsebenzi wakhe. Kuthiwa-ke lowo muntu lowo kumele ebe aqualifye ukuphatha ibandla likaNkulunkulu. Bese kushiwo ukuthi why kumele qualify. Uvesi number 3, uvesi number 4, lithi uvesi number 3 lithi ongesilo iqhwele lewayini, ongesiso isilwe, kepha omnene, ongaxabaniyo, onganxaneli imali, ophatha kahle indlu yakhe, abantwana bakhe bemthobela ngenhlonipho yonke. Uvesi 5 lithi kepha uma umuntu engakwazi ukuphatha owakhe umuzi, angaliphatha kanjani ibandla likaNkulunkulu na? Ngithi uzayibona leyo nto ukuthi into eyenza ukuthi abe nama-qualification,
imizi yethu lesinayo emakhaya ibalulekile. Ingakho kumele kube khona inhloko eyuphathayo lowo muzi, ngoba zonke into ezibalulekile, ngabe ibhizinisi, ingabe isikole, ingabe i-country, ingabe i-province, into yonke ebalulekile ukuze ibe ne-order, ihambe kahle leyo nto iba nomphathi, yabo. Ngakho nebandla likaNkulunkulu ngoba libalulekile kumele libe nabaphathi, yabo. Manje kuthiwa-ke uma kuzoba khona umphathi ohlulekayo ukuphatha umuzi wakhe, angaliphatha kanjani ibandla likaNkulunkulu? Ibandla likaNkulunkulu libaluleke ngangokuthi uNkulunkulu walithenga ngegazi. Manje awukwazi ukuthi ibandla libaluleke kangaka uliphathisa umuntu ongakhwalifayi, onobudedengu. Ibandla libaluleke kangaka uNkulunkulu lizochitheka, lizofa, lizoba nenkinga ngoba liphathwe umuntu onganawo ama-qualifications okuliphatha. Even nasey'ndaweni ey'hlukeneyo nje, uma kukhotha abaholi abazophatha ama-province, abazophatha ama-country, abazophatha iy'godi, abazophatha mhlawumbe amabhizinisi, imisebenzi ethile, kufuneka ama-qualifications ngoba kusuke kubonakala ukuthi uma engenawo lawo ma-qualification, leli bhizinisi lizowa, le country izowa, le province izowa, le ndawo izokonakala, ngeke iye phambili, izovaleka le ndawo, izowa le ndawo. Kodwa ukuze iqhubeke kumele bebuke ukuthi lo muntu beyibheke izinto ey'dingakalayo ukuze lo muntu aqashwe. Kumele abe nazo zonke lezo zinto ukuze lo muntu aqashwe, anikwe ilungelo. But uma engenazo bayamlahla ngoba akakhwalifayi ukuthi angaphatha lo msebenzi, ngoba babalekela ukuthi uma bakaphathisa umuntu ongakhwalifayi uzolimala. Kanjalo noNkulunkulu usho njalo ukuthi umuntu ohluleka ukuphatha owakhe umuzi angawuphatha kanjani umuzi kaNkulunkulu? Angithi owakhe umuzi uyabhidlika ngoba uyahluleka ukuwuphatha kahle, ukurula kahle, yabo. Ingakho-ke kubalulekile ukuthi lowo muntu lowo ukuze akwazi ukuphatha okaNkulunkulu wenze njani? Kumele ebe nama-qualifications ukuze umuzi kaNkulunkulu ungawi, ungalimali, leyo local church ingabhidliki, yabo. Enye into-ke ngifuna siyibheke la kuvesi 5 uthi, kepha uma umuntu engakwazi ukuphatha owakhe umuzi. Leli gama lithi ukuphatha ngesingisi lisho to rule, yabo. Lithi angaliphatha kanjani ibandla likaNkulunkulu? Yabo, ukuthi ibandla likaNkulunkulu liyaphatha, kunabantu abalirulayo, yabo. Uma uzofundela isingisi uzobona ukuthi engalirula kanjani elikaNkulunkulu ibandla, ngoba ibandla likaNkulunkulu leli li-local church liphethwe uJesu, lirula uJesu, but ulirula through ama-elder, ulirula through opastor, ulirula through amabhishophi. Umuntu oyedwa le ngikhuluma ngayo, kodwa ngimbiza ngokwesikhundla, kwesinye isikhathi ngimbiza ngokomsebenzi awenzayo. Bonke laba abantu babona bebizwa ngopastor namhlanje aba-qualified ngokwezwi likaNkulunkulu, bangama-elder ngokweBhayibheli, noma ungabezwa bebizwa ngama-elder njengamanje. Ama-elder, uma ngikhuluma ama-elder ngikhuluma ngama-elders la asemasontweni angaphansi kopastor, angaphansi kwababhishophi, angaphansi kwabaholi. No, ngikhuluma mina ngabo ngqo laba abaphethe amabandla, laba babizwa ngamabhishophi, ababizwa ngelokhuzana ngopastor. Labo bantu labo bangopastor, bangamabhishophi ngokwemisebenzi abayenzayo, but ngokwama-position bangama-elder. They are ruling, baphethe lawo mabandla, babusa lawo mabandla. Wabusela bani? Bawabusela uNkulunkulu. Njengoba ngikutshela ukuthi umsebenzi wama-elders akusikho ukuyibusela wona, but ayebusela inkosi eyayisuke ibusa leyo ndawo leyo. Ngakho ibandla libusa uJesu, but ama-elders abusela uJesu, arepresent uJesu, awaphethe yawo intando, aphethe intando kaYesu. And one day asezohlulela ukuthi ambusele kanjani uJesu, amphathele kanjani uJesu leyo local church leyo, asazolandiswa ngendlela abaphathe ngayo. But into ebengifuna ukuthi siyiveze la, ngithi usuyabona ukuthi ibandla likaNkulunkulu linabaphathi. Lithi angaliphatha kanjani ibandla likaNkulunkulu? Uyabona ukuthi ibandla likaNkulunkulu liyaphathwa. Kumele ube khona umuntu lokukhulunywa ngaye ngenhla ukuthi umuntu ofuna lesi sikhundla, ofuna lo msebenzi wokuba upastor, wokuba ilokhuzane, umbonisi, wokuba i-elder, uyachiwa ama-qualification aze. Uma seshiwa ama-qualification abese sitshelwa nomsebenzi azowenza ukuthi ukuphatha ibandla likaNkulunkulu. Ibandla likaNkulunkulu kumele libe nabantu abalilawulayo, abaliphethe, ngoba
ngoba ukuliphatha kuzolenza ukuthi libe ne-order, ungangeni noma ubani agcakace, afundise into ayithandayo, afike ney'profetho nemibono ezodukisa ibandla, afike ney'fundiso zokweduka, ngoba akekho umuntu oyiphethe lento. Uyabo nje mina ngeke ngikwazi ukungena noma kusiphi isitolo noma iyiphi ikhampani noma ngingene noma kuyiphi i-country noma i-province ngifike ngirule khona ngenze noma yini khona, ngoba kunabaphathi abaphethe lezo y'ndawo. Ngathi uma ngingena bese abaphathi bayasukuma bayangivimba, yabo, ngoba kune-order, abaphathi benza kube ne-order. Manje ibandla likaNkulunkulu ubona nje ngoba abantu bengena begcakaca futhi bengalifuni, bebazonda abaphathi, bebagxeka abaphathi, bengafuni kube khona labantu okuthiwa abaphathi bebandla likaNkulunkulu, i-local church, ingoba bafuna ukungena, kube lula ukungena begcakace ngoba ayikho i-order, ayikho imingcele, alikho igunya elibavimbile, abekho abantu abaphethe igunya abangamele lowo msebenzi lawo, yabo. Manje uma laba bantu bekhona, akekho umuntu ongaqhamuka noma kanjani nje angena afundise iy'fundiso ey'ngahlolwanga yilabo baphathi ukuthi izimvu lezi esiy'phethe zifanele ukudla lokho kudla, lezo y'fundiso, lezo y'profetho lezo. Uvikeleke umsebenzi kaNkulunkulu ngoba kunabantu abawuphethe ngendlela ebhenefithi izimvu, hhayi ebhenefithi izisu zabo, hhayi ebhenefithi zona. Ingakho-ke kubalulekile ukuthi kube khona abantu okubizwa ukuthi yini, abaphathi. Uma usufunda leli vesi uyabona ukuthi kubiblically ukuthi ibandla i-local church ayibe nabantu abaliphethe, yabo. Ngakho wonke umuntu omelene nabaphathi ukuthi kube khona abantu abaphethe i-local church usuke emelene nendlela yokusebenza kaNkulunkulu, indlela ibandla likaNkulunkulu elimiswe ngayo. Uzobona konke njengoba sazovula amavesi, uzobona ukuthi onke amabandla kwilokhuzana i-local church ayinabaphathi, ayinabantu abawaphethe. Uyobuza ukuthi uzoliphatha kanjani ibandla, uzolirula kanjani, beline-ruler ebekumele irepresent uJesu, ibusele uJesu, inakekele izimvu, iphathe ingamele lo msebenzi, ivikele izimvu ey'mpisini ey'funa ukudwengula umhlambi, ukuchitha umhlambi, inake izimvu ey'sezingane, iy'khulise, iy'nakekele, ey'qhugayo ikwazi ukuyihlelembela indlela zingaphinyizeli, izelaphe ey'nemanxeba, ey'gulayo iy'hambele, yabo. Umsebenzi wama-elder nje ubumkhulu ebandleni, even abantu abagulayo. Uma ufunda incwadi kaJakobe chapter 5 lithi ukhona nogulayo phakathi kwenu, akabiza amalungu ebandla ukuthi enze njani, amkhulekele. Amalungu abaphathi, ababhishobhi, amapastor, bekumsebenzi wabo ukuthi abantu uma begula kumele kubizwe bona, ngoba ibona bebephethe lo msebenzi, bebe-represent uJesu. Njengoba uJesu wayela emhlabeni ephulukisa abantu abagulayo, uma esehambile emhlabeni kwasindiswa abazalwane, kwi-local church bekumele kube khona ama-elders abazoqhubeka nomsebenzi kaJesu wokuphulukisa abantu abagulayo abakule-local church. Bekumele bebize lama-elders azobathandazela ukuba baphulukiswe, bekumsebenzi wama-elders lowo. Uma-elders bekumsebenzi wawo ukufundisa ibandla lo buwenziwa uJesu la emhlabeni, ukufundisa abalandeli bakhe. Uma-ke sekuqala umsebenzi othile endaweni ethile, bekumele kube khona ama-elders azoqhubeka nalo msebenzi wokufida, wokupastorisha. Ama-elders bengopastor, bengoshepherdi, umsebenzi wabo bewukufida izimvu zikaNkulunkulu, ukufida abazalwane, bebheka amadlelo, bebheke izinto ey'hlukeneyo, bebe namasu okufundisa abazalwane bakhule ekumazini uNkulunkulu emandleni nasey'ntweni eziningi, bavikeleke ey'fundweni zokweduka, bavikeleke ey'ngozini zonke through ukusebenza kwama-elders. Enye into ngama-elders, whether kwi-Old Testament, whether kwilokhuzana kuma-province kamoya, labo bantu abangama-elders bebephatha igunya lenkosi, bebephatha amandla enkosi, bebephatha intando yenkosi, bebephatha ulwazi lwenkosi. Uma ulalele bona kwawulalela inkosi ngoba babengayikhulumeli bona, babekhulumela inkosi. Uma uthobele bona wawuthobela inkosi ngoba babephethe igunya lenkosi. Uma umelana nabo wawumelana nenkosi. Uma umukela bona wawusukumelene
umukela inkosi ngoba babephethe the authority of the king, babephethe ulwazi lenkosi, intando yenkosi, umbuso, babe-expand umbuso wenkosi, babenza ukuthi abantu bephile ngokwentando, hhayi yabo, ngokwentando kabantu yenkosi. Kanjalo nala kwi-New Testament uNkulunkulu udedicate amandla ne-authority kulaba abantu ababizwa ngokuthi ama-elders to rule for him. uJesu bamisele ukuthi bambusele, yabo. Uzobona la ukuthi sekukhulunywa la ukuthi kumele nibalalele abaphathi benu noma abelusi benu, uthi njengalokho kuzoba abagcina imiphefumulo yenu abasazolandiswa ngayo ekubuyeni komalusi omkhulu, yabo. Okusho ukuthi uJesu kumele abuse lama elders abesembusela kuphi? Ebantwini, yabo. Zonke izinto okumele ngabe itholakala kuJesu kumele ziphathwe lama-elder represent uJesu, angayibuseli wona, angazenzeli wona. Ingakho uma uzofunda lapha uJesu uthi ababusi bezomhlaba, uthi abaholi bazomhlaba babusa abantu ngokubacontrola, but nina akunjalo, but ofuna ukuba mkhulu phakathi kwenu, uthi akabe yisikhonzi sabanye. Laba bantu laba babusela uJesu, kodwa indlela abambusela ngayo uzobona laphana emanye amavesi esizawafunda ukuthi akumele babuse ngokungathi bafuna ukuzenza bebe bakhulu, bebe ngamakhosi, kodwa kumele babuse ngokukhonza abantu, ngokubhenefithisa abantu, ngokuphumelelisa abantu, ngokuvikela abantu ababaphethe, ngokusiza abantu ababaphethe. Igoli labo bangabantu ababusayo, kodwa ukubusa kwabo kukho okokuyiveza bona nobukhulu babo, nokukubhenefithisa bona ukuthi bakhulu, kodwa ukubusa kwabo okokunakekela izimvu, okokusiza izimvu, okokuvikela izimvu, okokukhonza laba bantu abababusayo, yabo. Ileyo injongo yalabo bantu labo. Ngakho labo bantu publicly bamise uNkulunkulu ukuthi ababe khona, yabo. Ake sibuke lapha encwadini futhi yamaHebheru chapter 13 verse 17. Incwadi yamaHebheru chapter 13 verse 17. amaHebheru chapter 13 verse 17. Lithi lalelani abaniholayo nibathobele, ngokuba balinda imiphefumulo yenu njengabaza kulandiswa ngayo, ukuze bakwenze lokho ngokujabula, bangabhubuli, ngokuba lokho akunakunisiza, yabo. Leli vesi lithi lalelani abaniholayo, ihumushe leli lithi abaniholayo. Awubuke uma uzofunda kwilokhuzana kwi-King James ukuthi leli gama elithi abaniholayo, kwelesiZulu bathi abaniholayo, but uma uyobuka i-original yesiGreki, nalo iBhayibheli lesiGreki la ngilivulile, likhuluma ngomuntu ohola abantu ngelokhuzana, osuke ehola abantu ngokwe-command, yabo. Ohola abantu ngokuthi banike i-command, yabo. Bese labo bantu kumele enze njani? Bamlandele kulezi zinto ayishoyo. Ohola abantu ngegunya, ngokwe-command, yabo. Uthi laba bantu laba bangabaphathi, bangama-rulers. Buke lesingisi ukuthi lithini uma ubuka amaHebheru i-King James chapter 13 uma ufunda uverse 17 wakhona, uthi obey them that have the rule over you, yabo. Abantu abanibusayo, yabo. Laba bantu bayabusa ebandleni, they rule the church. Why berule i-church? Ukuthi barulela uJesu, yabo. Babusela uJesu. Uma sithobele bona suke sithobele bani? uJesu. Ingakho nabo kumele bekhumbule njalo ukuthi lesi sikhundla basinikiwe akusise sokuyibusela bona, sokubusela uYesu. Lesi sikhundla basinikile akusise sokuthi kwenziwe intando yabo abantu, kodwa sokuthi njalo bazi ukuthi kumele baphathe intando yomunye umuntu bayidlulisele ebantwini, ngoba basazolandiswa ukuthi wabusela uYesu noma wayibusela yena. Abantu abanike yakhe intando noma wabanika intando yenkosi.
abantu bagcine benza intando yakho noma bagcine benza intando kaJesu. Abantu bagcine bephila impilo yakho noma ekaJesu, uyabo. Njengoba ngutshela ukuthi ama-elders kuwo zonke kwi-Old Testament kuma-province ahlukeneyo abesuke ebusela inkosi esuke ikhona, but ama-elders okwasesuke eseyibusela wona njengoSathane, njengoba ugcine seyibuselana namanye ama-elders. Labo bantu basuke sebehlubukile ngoba basaphethe intando yenkosi. And uzobona la kubusa khona uSathane nalama-elders ahlubuka kanye nawo, uzobona ukuthi i-character lapha kusiye inkosi yasezulwini, impilo lapha kusekuye inkosi yasezulwini, intando lapha kusekuwumbuso wenkosi yasezulwini. Abantu sebephila ngenye indlela, sebenze enye izinto eyihlukene nalezi zenkosi yasezulwini, ngoba uSathane akasaphethe intando yenkosi nalawo ma-elder, akasaphethe igunya lenkosi, akasaphethe ukubusa kwenkosi, akasarepresente inkosi yasezulwini, useyibusela yena. Ingakho uSathane esazolahlwa, ulahlelwane, ulahlela ukuthi uyabusa but akasabuseli yona inkosi yasezulwini, useyibusela yena. Usekhiphe yakhe intando, usekhiphe ezakhe ifiso, usekhiphe yakhe imbono, hhayi kwenkosi yasezulwini. Kanjalo leyo nto kumele isenze ukuthi bonke abantu abangama-elders bazi ukuthi kumele njalo babusele inkosi yasezulwini, baphathe igunya lenkosi yasezulwini, iy'njongo zenkosi yasezulwini, ifiso zenkosi yasezulwini, imbono yenkosi yasezulwini. Ngoba uma sebeyibusela bona basazohlulelwa kutholakala ukuthi umsebenzi abawuphethe unaziphi iy'thelo, uney'thelo zenkosi yasezulwini noma uney'thelo zabo. Ngoba uma ubusela inkosi yasezulwini ngenkathi usebenzela inkosi yasezulwini, uzobona kuleyo ndawo kuba ney'thelo nempilo nentando yenkosi abantu baphila ngokwentando yenkosi yasezulwini, yabo. Uma mina ngiphethe umsebenzi kaNkulunkulu, ngiphethe ngokwentando kaNkulunkulu, ngiphethe intando kaNkulunkulu, ngibusela uNkulunkulu, uzobona abantu abalapha abaphila intando yami, abenzi intando yami, abenzi ukubona kwami, abenzi ifiso zami, abenzi into ethokozisa mina, benza into ethokozisa inkosi yasezulwini, benza intando yenkosi yasezulwini, baphila impilo yenkosi yasezulwini. Uma ubabona nawe uyabona ukuthi laba bantu abaphilela umzamo, baphilela omunye umuntu, bakubonakala i-character yabo ukuthi laba bayizakhamuzi zomunye umbuso, nempilo yalombuso iyabonakala, ne-character yalombuso iyabonakala, ne-nature yalombuso, yonke izinto zalombuso wasezulwini zibonakala kulaba bantu ngoba ngibasebenzile, ngenza ukuthi ngokwempilo nangokwemagunya nangokwenyathelo laba bantu baphila impilo ethokozisa umbuso wasezulwini. Ubathola bekhona, ukhona kwi-local church ngenxa yokuthi umuntu ophethe kwi-local church wenze sure ukuthi imiyalo nentando yenkosi ayirepresentayo iyaprevaila, iyaziwa, iyakhanyiswa, bese abantu bekhanyelwa intando yenkosi yombuso wezulu abayithatha kuye ngenkathi yena iyirepresenta le nkosi yezulu, bese abantu abalandela yena bayithola ukuthi indirect balandela uJesu. Ingakho ethi uPawulu, landelani mina ngoba mina ngilandela bani? uJesu. Akusibonke abantu ababizwa ngama-elders or ababizwa ngama-pastors, ababizwa ngama-bishop abangasho lokho, ngoba abanye vele kwabona uqobo abalandeleni uJesu. Uma ulandela bona uzoyithola ukuthi uyimpumputhe, ulandela impumputhe, uyowela eweni, ngoba njengamanje bona abalandela uJesu. Kanti ama-elders arepresent uJesu ngempela, ayilahlile yawo intando, amukela intando yomunye umuntu, anayo yayintando, yabo, ayilahlile kodwa, but amukela intando yomunye umuntu. Anayo imbono nemicabango but bayibeka eceleni, bathatha imbono kaYesu, bathatha ukubuka kaYesu, bathatha ukwazi kaYesu, bathatha ifiso kaYesu, bayidlulisela ebantwini. Abantu abanjalo bayazi ukuthi bayome kwahlulelweni, noma bangahlulelwa kanjani, bayazi ukuthi sabusa, but asibuselanga thina, sabusa labani? uYesu. Kuthiwa-ke uma ufunda lana-ke, uma ufunda leli kwelokuza lithi lalelane abaniholayo, elesingisi lithi lalelane abanibusayo. Why lithi nibalalele? Ingoba uma uyofunda original lesiGreki lithi umholi, ama-elders, laba abantu ababizwa ngamaholi, abantu ebebehola ngecommand, ebebehola ngemiyalo, ebebehola ngani? Ngecommand. Bekumele bedlulisele abantu icommand, imiyalo yenkosi, icommand yenkosi ukuthi kumele baphile kanjani.
kanjani, bahambe kanjani, bakhulume kanjani, bacabange kanjani, bathathe inyathelo kanjani, benze ini, benze konke kanjani, baphile kanjani. Yabo, manje-ke kuthiwa-ke ngenkathi-ke lama-elders enibusa enihola ngekhomande, lezi zinto abanitshela zona, abanikhomanda zona, kuthiwa balaleleni. Lalelana abaholi benu, lalelana ababusi benu, ama-elders, abantu abaphethe umsebenzi waNkulunkulu, kuthiwa balaleleni labo bantu. Bese kuthiwa why nibalalela? Bese kuthiwa balaleleni, number 2, nibathobele. Yabo, nibathobele, ngoba umuntu osuke ebusa eyinkosi kuleyo ndawo, ngoba ama-elders they are acting like amakhosi abusela uYesu, arepresent uYesu, aphethe hayi labigunya neyabintando neyabikhomande, baphethe yenkosi. Uma bengaphethe okaYesu basazohlulelwa, basazolandwa, babayibusele bayimisela owabo umbuso, basazohlulelwa ngokwabo lokho nenkosi, basazohlulelwa ngalokho. Bathi thina sibuke leyo ngxila, sibuka leyo ukuthi laba bantu barepresentele uYesu, baphethe umbuso kaYesu, baphethe igunya likaJesu, baphethe intando likaYesu, baphethe icommand kaYesu. Ngakho uma beyidlulisela kithi lezi zinto, kuthiwa sibalalele, sibathobele. Yabo, ilento bonke abazalwane basindisiwe kumele bayazi ukuthi ibandla likaNkulunkulu linabaphathi, linama-rulers, linama-leaders, linama-elders, linabantu abamiswe uNkulunkulu. Kunesikhundla esimiswe uNkulunkulu kuwo onke ama-elders. As long lelo bandla lingelaba abasindisiwe, lelo bandla kumele libe nama-elders, abantu abaliphethe, abantu abaliholayo, abantu abalingamele, abantu abalilusayo. Ubablikhala ukwazi ukuthi kungaba khona ibandla likaNkulunkulu okulindeleke ukuthi lihambe ngentando kaNkulunkulu, kodwa engekho le position yokulihola, yokuliphatha, yokulirula, yokulalusa, lokulibonisa, lokulengamela lelo bandla lelo. Yabo, umise uNkulunkulu. Bonke laba bathi bona bawafuni lawo ma-elders, abawafuni lawo mabhishophi, abafuni labo bantu bona baphethe umoya ongcwele. Labo bantu labo, they are against the scripture, they are against indlela kaNkulunkulu, they are against ukusebenza kaNkulunkulu, they are against, and into yabo ayinasi isibonelo kwi-New Testament, kwi-Old Testament, ekusebenzeni kaNkulunkulu kwamanye ama-province. There is no isibonelo salabo bantu labo, ngoba kwi-New Testament njengoba bethi bona balokhuza bahola umoya ongcwele. Umoya ongcwele ubevele khona kwi-New Testament church, but umoya ongcwele ubebabusa abantu direct emoyeni, but kwi-local church ubengababusi direct, ubebabusa through ama-elders. Ubemisa umoya ongcwele ama-elders, njengoba umoya ongcwele kuthiwa umufunda incwadi kaJohane oqala chapter 4 verse 17 no 27 lithi anidingi noma ubani ukuba nifundise, kusho kubazalwane bonke abasindisiwe, ngokuba ukugcoba okuvela kongcwele kuyanifundisa konke okunifundisa khona, kuthiwa kulaleleni ngokuba kuliqiniso. But njengoba kuthiwa abadingi noma ubani ukuthi bafundise, kusho ukuthi abadingi noma ubani ongakholwa noma ofika nefilosofi nesinye isifundiso, ngoba bona bafundisa umoya ongcwele. But ubafundisa kanjani umoya ongcwele? Ubafundisa ngokuthi uvusa abanye abantu abakuma-office, wabanika iphiwo zokufundisa. Iyona ndlela umoya ongcwele besebenza ngayo kwi-New Testament church. Besifundisa umoya ongcwele, but indlela ebesifundisa ngazo, abanye bebafundisa direct, 2 kube khona indlela yokungabafundisi direct, yokubafundisa indirect, ngabantu abayisitho esithile emzimbeni ebebenesiphiwo sokufundisa. Ngakho wena uma ungafuni ukufundiswa abantu abathile uthi uzofundisa umoya ongcwele, umukela ufundisa umoya ongcwele right, but wrong usulahla nalendlela umoya ongcwele asebenza ngayo yokuvusa abantu abathile ababeke ukuthi afundise ibandla. Khona indima okumele idlale umoya ongcwele kuwe kufundisa direct, kunendima okumele umoya ongcwele ayidlale indirect, enze njani ekufundisa ngomunye umuntu. Akumele ukuthi ukumukela enye ikwenza ukuthi ulahle enye. Kanjalo naleyo kuphathwa khona la umoya ongcwele okumele akubuse khona, akuphathe khona, akucontrola khona i-elderly ngekho, but kunesikhathi la khona okumele wena kube khona ibandla eli-local church obhilonga kulona, ophethwe kulo, oholwa
okholwa kulo, onganyelwe kulo, oluswa kulo. Iyona ndlela umoya ongcwele asebenza ngayo. Okusho ukuthi wena uma umukela ukholwa umoya ongcwele direct, right, but wrong uma usukuzolahla lenye indlela umoya ongcwele ayimisile asebenza ngayo. Uzobhenefita kumoya ongcwele ekhola direct, but uzolahlekelwa kule ndlela umoya ongcwele ahola ngayo naphatha abantu direct and indirect through ama-elders, through ama-bishop, through abantu ababizwa ukuthi opastor, ama-shepherd, or abelusi. Uzolahlekela futhi uzoba sengozini ongeke usole ngayo uNkulunkulu, ongeke usole ngayo umoya ongcwele, ongeke usole ngayo uJesu, ngoba uwena oyibeke kule ngozi ngokuyikhipha ey'ntweni uNkulunkulu azimisile. Wena wamnqumela uNkulunkulu, wamlimita ukuthi ufuna asebenzise le ndlela kuphela kuwe, angayisebenzisi-ke kulene. uNkulunkulu ngeke eshintshe iy'ndlela zakho ngenxa yama-understanding akho, ngenxa yey'nkolelo zakho, ngenxa yokusho kwakho. uNkulunkulu ebeselahle ezinye iy'ndlela ayimisile nasebenza ngazo. Indlela kaNkulunkulu asebenza ngayo le kuma-province amanye, kwi-Old Testament, kwi-New Testament Church, namanje asebenza ngayo ukuthi kube khona ibandla elikuyi-local church eliphethwe, okumele abantu abasindisiwe babhilonge kulo lelo bandla lelo, yabo, baluswe kulelo bandla lelo. That is indlela kaNkulunkulu okumele wonke umuntu osindisiwe ayazi leyo nto, nalo beseshiya ibandla selihlale ekhaya ngakhonzi azi ukuthi kunendlela emgejayo emiswe uNkulunkulu okumele abuyele kuyo. Nalo othi yena akafuni ukukhonza ndawo ehlalele ekhaya kumele azi ukuthi he is against the word of God, is against intando kaNkulunkulu, umelene uphambene nentando kaNkulunkulu lowo muntu lowo. Uzobona uma sesiqhubeka, ngoba even neBhayibheli liyasitshela uma ufunda incwadi yamaHebheru lithi ningakuyeki ukuhlangana njengomkhuba wabanye. Uyaleqa wena lelo vesi ukuthi awukuzukuhlangana bese ubeka izathu zokuthi awufuni wena ukudlala, wena ufuna ukukhonza uNkulunkulu. Manje ubona emasontweni kuyadlalwa, ubona abaphathi bomsebenzi kaNkulunkulu uthi bayadlala, wena uright kakhulu ngenxa yokuthi userious wena wedwa kakhulu, bonke laba abanye bayadlala, wahamba wayohlala ekhaya. That is inkohliso kaSathane, ngoba uma uzobuka ibandla indlela lelo bukhonza kulo lishile kodwa lisindisiwe, indlela ebuthaka ngayo, uzobona uma usuyofunda i-New Testament churches, ama-local church, izinto ebeyilungiswa khona ukuthi bengamabandla abuthakathaka lawo, ebenezinto ey'ningi oPawulu ebekwabhalela waseKorinte, amabandla athile ahlukeneyo, but akazuswe noyedwa kwakwathiwa kaphume kulelo bandla eyohlala ekhaya ngenxa yokuthi labo bantu laba bayodlala. Ucanti leli bandla leli elalibhalelwa kwencwadi yasemaHebheru ukuthi abangakuyeki ukuhlangana njengomkhuba wabanye, bekumkhuba wabanye ukuhlangana, nalaba bayakhuthazwa, bayatshelwa, bayakhonyana ukuthi abangakuyeki ukuhlangana. Ucanti laba abanye okuthiwa umkhuba wabo ukuhlangana, nalaba abatshelayo ukuthi abangakuyeki ukuhlangana, uyitshela ukuthi bona babephelele, babenganamaphutha nama-mistake. But why iBhayibheli libatshetha abahlangana? Ukuthi noma benama-mistake, kunabantu uNkulunkulu abagcobile ngey'phiwo okumele ngokusebenza kwalezo y'phiwo bazokhula amaphutha ephela, nezono ziyayiphela. Abantu baye beqhubeka bayothi befika ekubuyeni kaJesu, abanye bobe bekumanye amaleveli. Wena lezo zinto ezikugejayo njengoba uhlele ekhaya, yabo. Ingakho lithi iBhayibheli uma ufunda kwamaHebheru lithi vuselelelani kusathiwa kunamhlanje, ukuze inhliziyo zenu zingenziwa bukhuni ngenxa yokukhohlisa kwesono. Wena uhlukene nalabo bantu okuthiwa asivuselelwane nabo, wayohlala ekhaya ngoba uthi ibandla liyadlala, amahlelo la khona ayadlala, lamabandla akhona ayadlala, iy'ngceku zaNkulunkulu ey'khona ziyadlala. Wena userious, and ubuserious bakho uhleli nabo kuphi? Ekhaya. And ubuserious bakho bukwenza udelele zonke imiso kaNkulunkulu, indlela uNkulunkulu asebenza ngayo, imiyalo kaNkulunkulu yonke letha kuvuselelwane, angayeki ukuhlangana, uyeqe yonke ngoba unjani wena userious. And ubuserious lobo bukukhipha ebandleni, ubuserious lokho kubenza ukuthi wenze njani weqe imiyalo kaNkulunkulu, ubuserious lokho kwenza ukuthi ungahlanganyeli nabanye abazalwane. Yikho lobo ubuserious lokho okwenza ukuthi wena uhlale ekhaya, yabo, ungayi ey'nhlanganweni zokukhonza abantu uNkulunkulu. And ucinga ibandla eliperfect. Ngifuna ukukutshela ukuthi leli bandla eliperfect olicingayo ngeke uze ulithole, ngoba empeleni akuveli kumoya kaNkulunkulu.
ukuthi wena ucinga ibandla eliphelele, ngoba umoya kaNkulunkulu neziphiwo ubengeke bekhona uma kuwukuthi kunabantu abaphelele. Lawo bantu abanazo iziphiwo, ngoba iziphiwo ezabantu abangaphelelanga, kodwa izothi uma sebesebenza bakhule ngazo baye bephelela beya phambili. Manje wena uma ucinga-ke lelo bandla ubokucinga ibandla elingenazo iziphiwo, elingenalo izwi laNkulunkulu, elingenazo izinto ezizosiza labo bantu ukuze baphelele, and lelo bandla ngeke ulithole. Ingakho ngingakholwa ukuthi leyo nto yokucinga ibandla eliphelele akusile iqiniso lokuthi wena usuke uyeka ngoba uyadlalwa enkonzweni wena userious. Ngoba imvamisa yalabo bantu uzobathola banomakhelwane abaphila nabo, ngenxa yokuthi labo makhelwane abaphila nabo banamaphutha nama-mistake nezona ezinye abangayithanda. Abahlukani nalabo makhelwane. Why bengahlukani nabo? Ukuthi noma bazi ukuthi omakhelwane bethu banamaphutha nama-mistake nezona ezithile, asihlukani nabo ngenxa yokwazi ukuthi siyabadinga kwezinye izinto abanazo empilweni. Uma sophila sodwa sokwehlelwa ukufa, omakhelwane soqotshelwa ubani, sosaphotha ubani, sosiza ubani? Omakhelwane noma benama-mistake namaphutha siyabadinga ngenxa yezinto abakwazi ukuthi sizakale kubo ngabo abanazo nabanamandla okusiza asibalahli. Kusenkonzweni kuphela la ukwazi ukuhlukana wena nabazalwane uthi banama-mistake namaphutha bese uthi abekho serious, wena ufuni ukudlala, ufuna ukukhonza uNkulunkulu, uhambe uyohlala ekhaya. Yabo, ukuhlulela kwakho ngokweqiniso uyakwazi le deep down kunembeza ukuthi wena le kuhlulela kwakho akulunganga, ngoba kunabantu ohlangene nabo noma benama-mistake awuhlukani nabo ngenxa yokuthi kunezinto oy'dinga kubo. Usuthi ayikho into oyidinga ebandleni kaNkulunkulu. Abantu laba omakhelwane wakho babaluleke, banezinto ey'dlula ibandla likaNkulunkulu, badlulela amahlelo akhona emhlabeni. Ayikho neyodwa into enhle wena ebandleni engakwenza ukuthi uhlale noma kunama-mistake athile, but ngenxa yosizo oluthile uNkulunkulu iy'phiwo ayibekile, ney'thelo ayibekile, ney'khaleba ayilokhu. Awuboni bonke lobo buhle? Awuboni wonke umsebenzi uNkulunkulu awenzile emabandleni ahlukeneyo? Awukho umsebenzi uNkulunkulu awenzile emabandleni ahlukeneyo ongakwazi ukuya kulo wena ukwazi ukusizakala, ukwazi ukuba ingane yalelo khaya, ukwazi ukuphathwa kulelo khaya, ukwazi ukwalusa kulelo khaya, ukwazi ukuboniswa kulelo khaya, ukwazi ukuboniswa kulo ndawo? Ayikho nowodwa lo msebenzi. Onke amabandla a-right wena a-wrong, awekho serious, awukaliboni ibandla eli-right. Yabo, ngikho ukusho ukuthi zonke lezo zinto lezo amacebo kaSathane. And into ebuhlungu njengoba ngikhuluma kanje, angikhulumi bazalwane ngoba ngifuna abalandeli, angikhulumi ngoba ngifuna izinto ezithile ebantwini. Uzobona ngeke, ayikho into engizoyibhenefitha noma engizoyithola. Lokho engikukhulumayo ngikhuluma from my heart. Ngakho ngihamba indawo eziningi, uma ngifika indawo eziningi ufica abantu ngama-Sunday bahlele emakhaya, ufica abantu abakhonzi, abanye bakhonza emafonini noma ey'ndaweni ey'hlukeneyo. Nakhona indlela abakhonza ngayo uma sebezwe ukuthi bancane bayashiya, abahlali kulezo y'ndawo, abakhiwa ngendlela efaneleyo, abafiki kuma-levels uNkulunkulu abebacebele wona, abangenza ukuthi bebe izinto uNkulunkulu abebamisele zona, ngenxa yalobu buqili nokusa uSathane akusebenzisayo njengamanje okuhlukanisa abazalwane. Ngoba uyazi ukuthi umzalwane khona isibusiso umzalwane abanaso ngokuthi umntwana kaNkulunkulu, bese kuba khona isibusiso abanaso ngenxa yokuhlanganyela. Uyabona iBhayibheli uma lithi enakuhle ukuhlangana kwabangcwele, bese kufanekisa ngamafutha ehlele ey'ndebeni elokhuzane emadevini enika ka-Aroni. Uyabona lelokhuzane lelo vesi, uma ufunda ngezansi noma isihloko sakhona uzozwa kuthiwa kuyalezwa kwesibusiso sokuhlangana kwabangcwele. Kunesibusiso ositholayo wena ngokuthi umntwana kaNkulunkulu, kunesibusiso futhi ositholayo ngokuthi unjani unelokhuzane uhlangene nani nabangcwele. Kunesibusiso ositholayo ngokukhonza wedwa uNkulunkulu, kunesibusiso ositholayo ngokukhonza uNkulunkulu uhlangene nabanye abantu. But uma uzoba wedwa wena uzosithola isibusiso sokuba umntwana kaNkulunkulu nokukhonza uNkulunkulu uwedwa, kodwa ngeke usithole isibusiso lesi esitholwa abantu uma behlangene bekhonza bani? uNkulunkulu. Ingakho kubalulekile ukuthi noma ukhonza uNkulunkulu uhlangane nabanye abantu, kumele ukwazi futhi uma ukhonza uNkulunkulu ungasahlangene nani nabanye abantu, usuwedwa. Zonke lezo y'busiso zi-available. Kunogcobo ukwazi ukuba nalo
personal oluqondene nawe as umntwana kaNkulunkulu olusebenza la kuwe ngaphakathi, yabo, olukusebenza likhola lukusebenza ey'ntweni ey'ningi elukuwe la ngaphakathi. Bese kuba khona bakubiza ngokuthi ucobo lokuhlanganyela. Uma nihlanganyela uzothi kunomoya kaNkulunkulu omuvayo osebenzayo, yabo, ekuhlanganeni kwabangcwele kunamandla uNkulunkulu amuvayo kuleyo ndawo, yabo. Manje la asebenza kuwe njengomzalwane ngamunye ngamunye uzowezwa lawo. Bathi la asebenza ebandleni ihlangene azogeja lawo, izogeja lezo yibusiso, izogeja lezo yiphiwo. Lesi siphiwo naso wena umzalwane siqonde nawo sokukhuluma ngezilimi ukuthi sikwakhe uzosizakala. Bathi lezi ezisebenza yimise uNkulunkulu ebandleni lizokwakha ibandla, lizothi lakhiwa ibandla kutholakala ukuthi wena awukho ngoba uthi ibandla likho serious. Zigeje wena lezo zinto, uzokwakheka kule ngxenye ozakha wena wedwa kuyo. Bathi le yakheka uma sekwakhiwa ibandla igeje leyo, kunala uzosilalela khona, yabo. Kunezimpi ezizokuhlasela wena, zikuthola ukuthi zikuhlasela. Akekho umuntu obizwa ngokuthi i-elder nikwi-position wanika nomsebenzi, ngoba lowo muntu njengoba enikwe leyo position nje akayinikwanga just i-position, uphethe ne-authority yaleyo position, uphethe namandla leyo position, uphethe neziphiwo zaleyo position ukuze akwazi ukusebenza kulezi zimvu kulo msebenzi kaNkulunkulu. Kubizwa ukuthi abe neziphiwo, abe ne-authority, abe namandla. Manje labo bantu kuyakwazi ukuthi uma kuqhamuka impisi through i-authority namandla awanikwe uNkulunkulu, uyakwazi ukudwengula lezo mpisi, uyakwazi ukudwengula lawo mabhele. Wena uzobhekana nezimo ngokwamandla akho kuba umzalwane okuright ngalokhu wanqobe. But lezi zimpi ubungakwazi ukusizakala kuzo ebunganeni bakho ungakafiki ekuyilevel enkulu yokwazi ukuyimela wena noNkulunkulu, obekumele usizwe yilama-elders, usize labo bantu ey'feni zakho, ubize ama-elders ekhulekele ey'nkingeni zakho, ey'nselelweni, ekungazini kwakhe kwedukeni, ey'ngozini zonke, ey'ntweni eziningi. Uthole ukuthi ngoba uyihlukanisa nebandla likaNkulunkulu uyikhipha nakuma-elders, usuke uyikhipha under le authority yama-elders, ibizokurula ethi the same time uyithobela, ibizokuprotecta leyo authority, ibizokubusisa leyo authority, ibizokuvulela iminyango leyo authority, inamandla le authority ngoba ama-elders, they are not carrying their authority, they are carrying the authority of Jesus, they are carrying the power of Jesus, they are carrying ama-gifts kaYesu to help ibandla likaYesu ukuba lifinyelele la uJesu alifuna khona. But uma sekwenza lento ama-elders, tholakala ukuthi wena awukho lapho ngoba wena ukholelwe ekuthenini ibandla kumele liphathwe, uthi abantu kumele bayiphathe bona, thina siphathwe uMoya oNgcwele. Akekho umuntu nje ongcono kithi okumele emelapha kuthiwa usinike imiyalo uyasirula osiphethe. U-against izinto ey'misobani i-scripture ngenxa yey'fundiso ey'ningi. Abanye ababhala iy'ncwadi, abanye bayayishumayela, abanye kwabona nje banespiriti sokuribhela nenhliziyo yokungafuni ukuphathwa nokuthobela abanye abantu, yabo. Ingakho-ke manje kugcina kwenzeka leyo nto ukuthi uma usuthole lezo y'fundiso naleyo nhliziyo iyakhipha phakathi kwala khona ukhona umuntu onjani obusayo ophethe lowo msebenzi, yabo. Ngakho kuthola sinalabo abantu abahleli emakhaya bengafuni ukukhonza, or abahambe beshintsha amabandla bengafuni ukuba sendaweni eyodwa la azophathwa khona, azorulwa khona, ngoba lokho kurulwa nalokho kuphatha uma ukuthobela at the same time the same authority oyithobelayo ikhonela ukuthi yenze njani to protect you, to help you, to provide you, to siza wena ey'ntweni ey'ningi, yabo. Yes, ake siqhubeke sesizovala sifunde incwadi yeZenzo chapter 20. Incwadi yeZenzo chapter 20. Incwadi yeZenzo chapter 20 verse 28. Incwadi yeZenzo chapter 20 verse 28 lithi, ziqapheleni nina nomhlambi wonke anibeke kuwo uMoya oNgcwele ukuba nibe ngababonisi bokwalusa ibandla likaNkulunkulu azizuzele lona ngegazi lakhe.
Angithi yabona manje ukuthi useyihlanganisa lento yokuba umbonisi nomalusi, hlanganisa into kapastor nani nekabishophi, ngoba sithe umbonisi i-overseer ngesingisi umbishophi, yabo. Njengoba kukhona into ekuthiwa upastor ne-elder, amagama ekuthiwa upastor nelokhuzane no-shepherd, amagama awodwa lawo, negama elithi overseer negama elithi bishop, amagama awodwa lawo, yabo. Manje lamagama-ke ahlanganisiwe la ukuthi ziqapheleni nina nomhlambi wonke anibeke kuwo. Uyabona ukuthi laba bantu abangama-elder, uma ufunda uverse 17 uzobona ukuthi ukhuluma ngobani. Kuthiwa esemelitha wathumela e-Efesu wabiza amalunga ebandla, yabo. Yabona ukuthi abantu akhuluma kubo la uPaul yilaba ababizile e-Efesu abangamalunga ebandla. Mase babizile useyabatshela ukuthi kumele niqaphele nina, bese niqaphela nomhlambi, yabo. Imuphi lo mhlambi? Uthi anibeke kumongcwele. Lo mongcwele othi wena wafuna ama-elder, awabafuna abaphathi, awafuna ama-leaders, awafuna opastor, awafuna obishop, wena ubisa umongcwele. Lana sitshela ukuthi lowo moya ongcwele uthi uyena omisela ama-elders, uthi ziqapheleni nina nomhlambi anibeke babeke umoya ongcwele laba bantu. Lo moya ongcwele othi wena ufuna ukubuswa uye, uholwe uye, awufuna ama-elders. La elithi iBhayibheli uyena obekela ama-elders, uyena obusa ngawo lama-elders, uyena umoya ongcwele ocontrola ngawo lama-elders, yabo. Uthi-ke ziqapheleni nina nomhlambi wonke anibeke kuwo umoya ongcwele, ukuba nibe ngababonisi bokwalusa ibandla likaNkulunkulu azizuzele lona ngegazi lakhe. Leli bandla libaluleke ngokuthi uNkulunkulu walizuza ngegazi lakhe. Manje leli bandla indlela elibaluleke ngayo, umisa abantu abazoliphatha, basazolanda ukuthi leli bandla libaluleke ngokuthi uJesu walifela, wachitha igazi, walihluphekela, baliphathe kanjani, yabo. Ubamisile labo bantu, kumele nabo baliphathe bebazi ukuthi leli bandla siliphethe libaluleke ngokuthi kwachitha igazi. Siphethe ibandla lomunye umuntu, ngisaliphethe ngayo intando yenkosi, ngisaliphethe ngalo igunya lenkosi, ngisabusela yona inkosi. Noma sengibeke yami imbono, sengibeke zami ifiso, sengibusa ngeyami intando, sengiyibusela mina. Uma kunjalo usazohlulelwa ngalokho. But umesabusela uYesu, esamela uYesu, esabusa ngentando kaYesu, umelana naye lo muntu, awumelani naye, umelana noYesu. Uma ungamlalela awulaleli yena nje, awulaleli uYesu. Uma umamukela usukumukela uYesu, uma ungamlaleli usukumelene noYesu. Kuthiwa-ke laba bantu umsebenzi wabo ukuba ngababonisi bokwalusa ibandla likaNkulunkulu. Lama-elders anike umsebenzi wokubonisa, wokuba ngama-overseer, woku-oversee ibandla likaNkulunkulu. Leli gama lamabhishophi lisuka kude, even kwi-Old Testament bekukhona abantu bebekwazi uku-overseer, yabo. Labo bantu labo bebona ingozi sekude, labo bantu labo beyibona ingozi isekude, bese bereporta la ngaphakathi ukuthi kunengozi ezayo, yabo. Labo bantu labo bebengama-overseer, bona bekumele bebe phezulu, bethi abantu behleli phansi. Kwi-Old Testament bebizwa labo bantu labo bebizwa ngokuthi abalindi, yezwa. Bebebaphezulu, bebekwazi ukubona ingozi iseza kude, labo bantu labo. Uma beyibona ingozi iseza kude, bese bekwazi ukuqwashisa la ngaphakathi ukuze abantu besinde kuphi engozini, bekwazi abangaphakathi ukuhloma ukuze uma ifika le ngozi bakwazi ukuyinqoba, yabo. Manje labo bantu bebekumele bengamela ibandla uma kuzizitha, before izitha ifike ebandleni zifike kulama overseer. Ababele bebona ingozi yebandla iseza, beqwashisa ibandla, bavikela ibandla, bekwazi ukungamela ibandla lisinde ngabo lamabhishophi, yabo. Uma isitha sihlasela bekumele siqale kulamabhishophi, ngoba ibona aba-oversee ibandla, abalingamela, abalimbozile ibandla. Uma kumele kushaye bona laba bantu kwi-Old Testament bebizwa ngabelusi,
ingakho lithi iBhayibheli shaya umalusi ukuze kuhlakazeke izimvu. Bekwazi ukuthi awukwazi ukushaya izimvu ungaqalanga kumalusi. Manje ukuze ukwazi ukunqoba izimvu bekumele uqale kuphi? Umalusi, uqale kuyi-elder, uqale kuyi-bishop, uqale kuyi-pastor. Yabo, ngabantu bebene-authority la emvini. Bungakwazi ukuthinta izimvu zomuntu ume ingozi. Bekumele uqale uhlule yena ukuze ukwazi ukungena kuphi? Ey'mvini zakhe. Manje-ke uyasitshela ukuthi lama-elders uPhawuli umsebenzi wenu ukuthi nibe ngababonisi, nibe ngabangameli bomsebenzi kaNkulunkulu. Umisile ukuthi nibe ngabangameli, nikwazi ukubona ingozi iseza kude efuna umhlambi kaThixo, niqwashise ibandla. Nikwazi ukubona ifundiso zokweduka uma zize ebandleni, nikwazi ukuqwashisa nichithe ibandla lingadli upoison. Nikwazi ukubona abantu abaney'njongo ezimbi neprofetho namavision abaholwa yimimoya abafuna ukulida ibandla, nikwazi ukubavimba nivikele ibandla. Nikwazi ukubona abantu abaphethe ifundiso ezimbi, amafilosofi ney'nkolelo bezodukisa ibandla, nikwazi ukuqwashisa ibandla nibalifundise ibandla njengoba sekuney'fundiso. Umsebenzi wama-elders ukuthi avikele ibandla ey'fundisweni zokweduka, avikele izimvu angadli noma kuphi ukudla okunopoison okuzodukisa kulenza ibandla libe semnyameni. Yabo, uthi njengababonisi bokwalusa ibandla likaNkulunkulu. Umsebenzi wama-elders lo ukuthi bakwazi ukuba ngamabhishophi, babe ngababonisi, ama-overseer, ba-oversee umsebenzi kakhulu, bebe ngabelusi, bekwazi ukushepheda ilokhuzana. Lonke lento eyikhulumayo umbhishophu, ababonisi nelokhuzana, nabelusi, ama-pastors, shepherd, ukhuluma ngalaba ababonisi abalapha kuvesi 17. Sakhuluma ngabantu ababodwa laba. Uma ekhuluma ama-elders ukhuluma ngesikhundla sabo. Uma sekhuluma ngani? Ngama-overseer, ama-overseer nangama-pastors, usekhuluma ngomsebenzi okumele bawenze wokunakekela ibandla likaNkulunkulu, wokwelusa ibandla likaNkulunkulu, wokuvikela ibandla likaNkulunkulu, wokufida ibandla likaNkulunkulu, wokucinga izimvu abangasayiboni ey'lahlekile, bayihambe boyicinga umalusi, ashiye ey'khona, anqamule yocinga yodwa elahlekile. Uma kukhona ey'qhukayo akwazi ukuyibopha. Uma ebona ukuthi sinomzalwane engathi inyawo seziyaxega ukuthi asondele kuye lolo. Uneso, uyashesha ukubona imvu egulayo, uyashesha ukubona nengozi ezayo, asheshe izimvu zakho ukuyivikela, ayihlomise, ayinike ifundiso ukuze uma seyifika lezi fundiso aseyizwile zokweduka, zifice ithola ukuthi ibandla lakhe selihlonyisiwe, seliqwashisile. Uyakwazi ukuthi noma kuvuka abaprofethi bamanga, ufika abefundisi bokweduka bengena njengoba begcwele kuma-internet, ibandla lakho uyalihlomisa, anike ifundiso zeqiniso, bese lisinda ukulandela labo bantu, bese lisinda ukudukiswa yilabo bantu, bese lisinda ukukhohliswa yilabo bantu, bese lisinda kuzo zonke lezo yifundiso nakulabo bantu bokweduka. Bonke lo msebenzi is the work yama-elders, i-work yama-bishops, i-work yamalokhuzana, yama-pastors, yama-shepherd, yama-overseers, abantu abamiswe uNkulunkulu. Isikhundla uNkulunkulu esimise ebandleni esikhona, ngoba lithi iBhayibheli uma ufunda incwadi kaPetru lithi laba bantu laba baphethe ilokhuzana imiphefumulo yenu abasazolandiswa ngayo uma sekuza ubani? Umalusi omkhulu. Ukuthi labantu bazoba khona kuze kube sekubuyeni kaJesu. Lesi sikhundla uNkulunkulu akazange asisusa, uzosikhona cause as long ibandla likhona uJesu uyinkosi yalo. Uyinkosi yalo direct emoyeni, but uyinkosi yalo indirect kuma-local church through lezi khundla, through laba bantu. Labo bantu as long sekhona lelo bandla, ama-local church, bazoba khona kuze kube sekubuyeni kabani? KukaJesu. Yabo, that is the reason kumele siyazi yonke lento le ukuze sikwazi ukuthi sibahloniphe laba bantu. Yabo, yes. Ake sibuke incwadi kaPeter, noma ngaphambi kokuthi siPeter ke sibuke yena uTimotheo chapter 5. Chapter 5 verse 17 uthi amalunga aphatha kahle. Uyabona ukuthi nala khulunywa ukuthi aphatha kahle. Elesingisi uzobona khuluma ngokurula. Yabo, amanye amazwi ibandla likaNkulunkulu liyaphathwa, kumele libe nabaphathi, kumele libe nama-leaders, kumele kube nabantu abalirulayo for ukuthi kube ne-order, ukuze livikeleke, ukuze ngangeni noma ubani, ukuze umzalwane engazenzeli noma kanjani.
uma umzalwane nje ezwa nje kukhona into ethile ayithandayo nje asukuma ayenze ebandleni, nalo aqhamuka alidonsa alishonisele ibandla laNkulunkulu, nalo aqhamuke nezakhe imfundiso, ahambe ekhaya afunde incwadi ethile akholelwe kuyo, abuye azofundisa ibandla, nomunye afundele ibandla likaNkulunkulu. Ligcina lingayi kwi-direction eyodwa, liholwa abantu abaningi, yabo. Manje uma ibandla lingenabo abantu abaliphethe, alibi nayo i-order. Abazalwane ngisho abakhonza kulelo bandla angahamba ekhaya, angene kwi-inthanethi, efunde incwadi ethile, alalele umuntu othile, abe convince. Uyasuka lo muntu azoyifundisa la ebandleni leyo nto ephambanayo, kuqhamuke nomunye nazofundisa. Leli bandla ligcina libe ne-confusion, leli bandla ligcina linaba-leaders amaningi alidonsela ngapha nangapha. Leli bandla ligcina lilimala, ligcina liduka ngoba abekho abantu abangabaphathi balo, abakwazi ukulicontrola, abakwazi ukuchitha ifundiso obonayo ukuthi ziyaphi. Bayahlangana laba bantu, yabo, ama-elders, banama-meeting abo, bakwazi ukuyibhunga le ndaba yalezi ifundiso ey'ngenayo, yalezi zinto esezenzeka ebandleni, balibukisisa ibandla ukuthi lisayani phambili, likephi manje, alilimali manje, konakala kephi, iy'ngozi zalo, umonakalo osungene ngaphakathi, singawulingisa kanjani ngendlela. Kubuka laba abantu abaliphethe lelo bandla, ngoba bayazi ukuthi leli bandla uNkulunkulu lifuna li-right. Sisazolandisa ukuthi njengoba lonakele, imiphi imizamo esayenza, iziphi inyathelo esayithatha, wenzeka kanjani leli bandla. Ingakho uJesu ibandla uma selibhede encwadini kaYezenzo akabhaleli ibandla, but ubhalela ini? Iy'ngelosi zamabandla. Lezi iy'ngelosi zamabandla kusiy'ngelosi zikamoya, iy'ngelosi, ama-elders, abaphathi bamabandla labo uJesu wayebabhalela. Ngiyazi ukuthi abanye bafundisa ukuthi iy'ngelosi, kuney'ngelosi ey'lokhuzile ekwazi ukuphatha amabandla, but I don't believe ukuthi ingelosi leyo. Ama-elders, abaphathi bamabandla, ama-pastors, amabhishophu, labizwa ngey'ngelosi iy'thunywa, yabo, abantu abathunyiweyo. Ngoba ngeke kushiwo engelosini ukuthi nivumele umuntu othile ukuthi afundise, nginalokhu ngawe ukuthi ulilahlile uthando lokuqala. Ingelosi le lahle uthando lokuqala, ingelosi le evumela umuntu othile ufundisayo. What if ingelosi ayithandi but i-elder wabaphathi abalapha bayathanda lo muntu afundise? Ingakho ngikholwa ukuthi ama-elders la avumela labo bantu, ama-elders la namaphutha onke okukhulunywa ngawo laphaya, ngoba zesitshethe ezinye ingelosi sezike zawa zazodukisa lawo mabandla lawo. Ingakho ngikholwa ukuthi akusizi ingelosi, ama-elders la abizwa ngey'ngelosi lawo. Manje uJesu akabhalela amabandla uma kubheda amabandla, kodwa ubhalela ama-elders athi nginalokhu ngani, nivumela umuntu othile, umprofethi wamanga, ukuthi afundise ebandleni. Nginalokhu ngani, ibandla njengamanje lilothile, liyisivivi nani, konke usola ama-elders, ngoba yiwona okumele asebenze kanzima ama-elders. Ingakho incwadi sifundile ukuthi balaleleni nibathobele labantu abanilokhuzayo, ngoba baphethe imphefumulo yenu, uthi ukuze bakwenze ngentokozo, kungabi ngokububula, uyabona, kungabi ngokububula, ngoba umsebenzi abawuphethe unzima mkhulu, baphethe umsebenzi omkhulu. Ngakho labantu badinga ukuthi sibalalele, sibathobele, ukuze bawuphathe ngokujabula, bangawuphathi ngokububula, ukuthi ibandla ngiliphethe linjani, lilwa nami, liyangidelela, lingibukela phansi, alingilaleli, ngiliphethe kanzima, uyabona. Kuthiwa-ke uma kunjalo ngeke kunisize nina leyo nto. Awukwazi ukuthi wena ukuthi ube sebandleni, umfundisi wakho, umsebenzi wakho umphathisa kanzima umsebenzi kaNkulunkulu. Ithi angeke kukubhenefithise leyo nto, kodwa umfundisi wakho uma ekwazi ukuthi uphathe umsebenzi kaNkulunkulu, ukubusa umsebenzi kaNkulunkulu, ukudirecta umsebenzi kaNkulunkulu, ekudirecta nina aniphethe, nazi ukuthi ukhonela ukusibusela, ukusiza, ukhonela for our benefit, for ukusizakala kwethu, for ukuphumelela kwethu, for ukukhula kwethu, for ukuya kwethu phambili, for ukuchuma kwethu, for ukuvikeleka kwethu. Bese niyamhlonipha, nimsize, nimenzela umsebenzi ube lula, unibusa ngokuthokoza, uniphatha ngokuthokoza, uniphatha ngokujabula. Kuba lula ukwenza konke uNkulunkulu amthume khona, ngoba akekho izinto ayisabayo ukuthi labantu engibaphethe inhliziyo zabo zikhuni, abafuna ukulalela, bamelene nami, bayangidelela. Lokho ngeke kunibhenefithise nje
njengabazalwane. Ingakho laba bantu kumele sibazise, sibahloniphe, sibakhulekele, sikwazi ukubalalela, sibathobele, ukuze one day uma belandiswa kusho ukuthi umsebenzi wabo bawenzile, nathi usabalalela, ngoba akuzukuhlulelwa bona bodwa. Uma besebenze kahle kodwa thina saduka besebenze kahle, siyohlulela ukuthi ingcebo zikaNkulunkulu zasebenza kanzima, bathi saba ngamahlongandlembe, bathi sangalalela, bathi sangabathobela, bathi saduka. Bathi uma besebenze kabi bazolihlulelwa nabo. Ngakho kubalulekile ukuthi uma beyidlala yabindima, asidlale ethi indima, singatholakali sinecala, bebebona beme kahle, bona behambe kahle, bona bephathe kahle, bona bebuse kahle, bona besiphathe kahle. Kwatholakala ukuthi thina ngapha emaceleni besihlangana nabanye abazalwane sibahlebe, besihlangana nabanye abazalwane sibagxeke, besikhompyutha nabo, besibadalela, besifuna ukubaqhushuza, bebeka uNkulunkulu kuma-position, besunomona, besubabukela phansi, nesiphiwo naso basuyibona ungcono kunabo. Those people bamise uNkulunkulu. Noma ungasahloniphi ibona, bathi hlonipha i-authority kubo. Labo bantu bahloniphe hayi ngenxa yabo, bahloniphe ngenxa ukuthi le position abakuyo bayinikwe uNkulunkulu. Ingakho uPawulu ebhalela ibandla ekhuluma ngabaphathi bezomhlaba uthi bahlonipheni abaphathi bezomhlaba. Usho labo bantu bazomhlaba abasindisiwe banama-mistake namaphutha. Useyasho ukuthi anibahloniphi ngoba nihlonipha impilo yabo, nibahlonipha ngoba akaze kube bikho isikhundla or iposition ungengaNkulunkulu, aze kube bikho igunya kulingaveli kuNkulunkulu. Ngakho laba bantu basemapositionini nasemagunyeni, kodwa lawo magunya namaposition amiswe uNkulunkulu. Ngakho wena uhloniphi bona impilo, i-character yabo, uhloniphi i-authority ne-position abakuyo. Ngokwenza lapho uzobe uhlonipha abani? Iy'miso zikaNkulunkulu, ukusebenza kaNkulunkulu, bese kuthi ama-mistake namaphutha abo basazobonana noNkulunkulu. But wena uhlanganyele ilokhuzane yokudelela i-authority nesihlalo uNkulunkulu or i-position uNkulunkulu kanjani ayimisile. Sesivala-ke nyanxusa, esivale ngencwadi kaPetro wokuqala, uchapter 5. Incwadi yokuqala kaPetro, chapter 5, verse 5. Noma siqale nje kuverse 1. Uthi ngakho ngiyawancenga amalunga aphakathi kwenu, mina engiyilunga kanye nawo, nofakazi wezinhlupheko zikaKristu, nomhlanganyeli wenkazimulo ozakwambulwa, ngithi yalusani umhlambi kaNkulunkulu phakathi kwenu, kungabi ngokucindezela kodwa ngokwentando kaNkulunkulu. Le nto ngisho ukuthi laba bantu kumele bawuluse, bawuphathe umsebenzi kaNkulunkulu, kodwa bawuphathe hhayi ngokucindezela abantu, ukuthi abantu bafuna ukuyiveza bengamakhosi, bebakhulu, abantu benze ifiso nentando yabo. Kodwa kuthiwa abawuphathe ngokwentando kaNkulunkulu, bangawuphathi ngokwentando yabo, yabo, baphathe ngokwentando kaNkulunkulu. Kungabi ngenxa yenzuzo, bangabi ama-elders ngoba befuna ukuceba, befuna ukuthi bebe nabantu bethole mhlawumbe indlela yemali kalula. Yes, ama-elders kumele uma esesebenza, kunencwadi engiyibhalile ekhuluma ngokuholela ama-elders or isebenzi kaNkulunkulu. Ngifuna ukungena lapho. Yes, labo bantu bayidinga imali, more especially labo abasuke bese full time emsebenzini wenkosi, but bona igoli labo kumele bebe ngama-elders ngenxa ukuthi bafuna ukuthi becindezele abantu bebe bakhulu, or befuna ukuthi bethole imali. No, igoli labo noma imali beyidinga noma ukuhlonipha kumele bahlonishwe bona, kodwa injongo yabo kumele ngabi izinto ey'kanjalo. Injongo yabo bona kumele baphathe umsebenzi kaNkulunkulu ngokwentando kaNkulunkulu, kodwa ngenhliziyo evumayo. Kungabi njengabazenza amakhosi phezu kwamabandla enabelwe wona. Yabo ukuthi bawabelwe amabandla laba bantu, bawabele amabandla ukuthi bawaluse, bawaphathe, bawadirect, bawahole, bawabelwe amabandla. Ngakho ngifuna ukuyigcizelela leyo nto ukuthi amabandla kumele benama-elders, onke amabandla, as long ibandla likaYesu alibe nama-elders. Le nto ukuthi kuthiwa kunamabandla awanawo ama-elders, abantu abaphethe, abantu abadirect umsebenzi, ayikho scripturally leyo nto leyo. Nabazalwane kumele bavume ukuba semabandleni aphethwe, adirectwayo, anemithetho,
anamagunya athile to ukuvikela lezi zinto zikhonela to benefit them, ukuvikela bona, ukusiza ukubona. Ngakho uma ubaleka lapho awazi ukuthi uyifaka kwi-risk, uba yimfe engenamalusi, yabo. Especially nje uma umzalwane uzazi ukuthi awusiyinceka kaNkulunkulu, ngoba ngisho inceko ikaNkulunkulu, uthi uyinceka kaNkulunkulu samoya ubone ukuthi uyadinga ukuthi ube endaweni odinga ukukhonza kuyona, odinga ukuphathwa nokusiza, uyadinga abanye abantu, yabo. Ngakho le nto ukuthi kube khona abantu abangakhonza indawo ngoba behlala emakhaya ayikho scriptural, ayikho biblical. Noma ungabeka siphi isizathu nesithi sikhiphe enkonzweni, isizathu sakhe akusile iBhayibheli, but leso sizathu siyaphambana neBhayibheli. IBhayibheli likhomba ebandleni. Ingakho-ke kuthiwa ngisho ngiveza le nto, kugcizelela le nto ukuthi kuthiwa lapho bantu labo bawunikiwe lowo msebenzi lowo. Ukuthi-ke uthi kungabi njengabazenza amakhosi phezu kwamabandla enabelwa wona, kodwa nibe yizibonelo zomhlambi, yabo. Babe zibonelo. Kumele umhlambi ubonele kulaba bantu, bese bona laba bantu bebonela kuJesu, njengoba uPawule beshilo ukuthi landelani mina ngokuba mina ngenze njani, ngilandela bani? uJesu. Laba bantu kumele barepresent uJesu. Abantu uma bebona bebona uJesu, bebona ukukhuluma kaJesu, bebona ukuphila kaJesu, bebona igunya namandla kaJesu. Abantu bekwazi bemazi uJesu, bembona kulama elders. Kumele bengayiphileli bona ama-elders, abaphilele uJesu. Iministry yabo yenza abantu bathanda uJesu, bakhonza uJesu, bakhela abantu kuJesu. They are representatives of Jesus, labo bantu labo, yabo. Ngakho ngithi we have to respect them. Ngoba ukuba-respecta uma kuwukuthi ba-in line noJesu, sisuke si-respect uJesu, sisuke silandela uJesu indirect, sisuke sikholwa uJesu masikholwa yiministry yabo, masibalalela sisuke silalele uJesu ngoba abaphethe imiyalo yabo, abaphethe intando yabo. Sisuke sisentandweni kaNkulunkulu masisentandweni yabo, ngoba abasiniki intando yabo eyabo intando, basinika intando yabo, intando kaJesu. Eyabo intando bayiyekile, eyabo intando sekuyintando yenkosi njengamanje, yabo. Esithi verse 4 uthi kuyakuthi nxa esebonakala umalusi omkhulu, yabo. Bangabelusi labo, but khona umalusi omkhulu. Bangamakhosi, they are ruling ibandla, but kunenkosi abayibuselayo, kunenkosi phezu kwabo, kumele iba-control, benabe sebe-control ibandla, ba-direct ibandla. But if they are controlling ibandla, if they are ruling ibandla, bengacontrola bona le nkosi le, uma bezinhloko zamabandla, but bona inhloko yabo ngokuyiKristu Jesu, beyibusela bona, bazolanda mhlawumbe sekuvela ubani? Umalusi omkhulu. Niyakuzuza umqhele wenkazimulo ongabuniyo uma bebuse kahle, yabo. Bese uthi ngokunjalo nina basha thobelane amalunga. Kumele ethotshelwe amalunga. Abantu bonke abasha, ngisho ngathi ugifted kangakanani, bathobele labantu abanama-position okurule ebandleni, yabo. IBhayibheli leli liyasitshela kunamalunga adinga ukulalelwa, adinga ukuthotshelwa. Akhuza abantu abasha ngoba bayazi ukuthi abantu abasha basebasha, uma begcwaliswa umoya ongcwele baqhunyelwa ziphiwo. Uma seqhunyelwa yiphiwo bafuna ukusebenzela uNkulunkulu, bese kuthiwa laba abantu bafuna ukuzivimba bame endleleni, kumele amakhehla. Ngizwa nje nisakhula abanye babethi amadoda amadala kumele buye ngemuva, kuhamba abantu njengamanje abasha abavuthayo, yabo. Ukuthi kubukelwa laba bantu obonayo ukuthi baphethe umsebenzi kaNkulunkulu, bayagudlwa, bayashawa, bafuna ukukhishwa, yabo. Ngakho you have to respect abantu abasha. Bayayalwa ngoba benamandla neziphiko nje, bebevutha kanje. Ekugcineni kosuku leso siphiwo sakho kumele naso ukwazi ukuthobela umuntu uNkulunkulu njani? Omabeli ibandla. Uwabele uNkulunkulu, umise lapha ezenzweni kuthiwa umise umoya ongcwele, kanti lana kuthiwa wenze njani? Wabele uNkulunkulu. Ngakho don't fight God, because to fight that position we are fighting God. To fight that man we are fighting indoda ene-authority. It won't benefit you. You cannot fight umuntu one-authority. You cannot fight umuntu onamandla oyinikiwe leyo nto, because we are fighting God. We are fighting umoya kaNkulunkulu. We are fighting Jesus. For you to benefit kulo muntu, kumele umlalele, kumele umthobele, kumele umhloniphe, kumele umenzele umsebenzi awenza ukuthi ube lula, kumele umkhulekele. You have to support ingcebo kaNkulunkulu nakwezeyimali naseyintweni eziningi uNkulunkulu, umsebenzi eziwenzayo zinkulu. Sengivala, ngifuna ukuvala ngale nto le ukuthi
ingcebo kaNkulunkulu niyadinga ukuthi labantu abamiselwe ukuphatha umsebenzi kaNkulunkulu, you have to pray for labo bantu, you have to support labo bantu. Why? Umsebenzi abawenzayo unzima. Into yenza ukuthi unzima udlula yonke imisebenzi la emhlabeni, yabo. Udlula yonke imisebenzi la emhlabeni ngoba kuhlangana abantu abanamakhanda ahlukene, abaney'nhliziyo ey'hlukene, abanye kwasemakhaya kade laba bantu bakhula bengezwa bengalaleli nani. Beze kulo muntu lo kumele baphathe, abarule lo muntu, abaphathe labo bantu abanamakhanda abanye bayaziwe bazi kwasemakhaya ukuthi abathintwa, bathi bezela kumele labo bantu azobaphatha labo bantu. Uphethe umsebenzi onzima, waze wathi omunye yazi kungcono ukuphatha iy'nkomo kunokuphatha abantu, yabo. Baphethe umsebenzi onzima. Unabanye ababona kangcono kunaye nabamdelela nabambukela pha, kodwa baphethe labo bantu. Uphethe umsebenzi onjani? Onzima. Umsebenzi awuphethayo. Ingakho uma uzobuka iy'ngcebo zenkosi njengamanje, ezinye y'shawa ziyi-stroke, ezinye ziba most yazo nje uma uzwe ezifile njengamanje ngike ngafunda ngazo mina, zibulawa ama-heart attack, yabo. Ngenxa yokuthi umsebenzi eziwuphethe ufuna ukucabanga kakhulu, uba busy, uba nehloni, uyadeleleka, uney'nselelo. Abanye bayakhuluma kabi ngeminikelo, abanye bakhuluma kabi ngokuphatha, abanye bathi bona bayiphethe, kukhulunywa amazwi. Khona omunye ngamuzwa nje umzalwane ebizwe enye inceku imbizela ukuthi azohlabelela. Uthi uma esemlapha phambili wathi thina asiphethwe muntu, asiphathwa muntu thina, asiphathwa ngisho nazintshumayelo, siphathwa uNkulunkulu kuphela. Bathi lo muntu ubizwe umphathi ukuthi umuntu ophethe lo msebenzi, ukuthi azohlabelela kulo msebenzi. Uma esefika uthi thina kumele singaphathi umuntu, singaphathwa ngisho nazintshumayelo, siphathwe yonke lento kumele ifikele kuye la endlebeni zakhe, yabo. Badelela iministry yakhe, badelela umsebenzi wakhe. Baningi bavukelana naye, uba nabazalwane abavukayo, abanye bayalahleka, abanye bayamshiya, abanye umsebenzi awuphethe unzima, yabo. Unzima. Abanye bayam-attack-a laphana ey'ndaweni ezahlukeneyo. Uney'nselelo ey'ningi ey'vela kusathane, uney'nselelo ey'ningi ey'vela ebandleni, uney'nselelo ey'ningi ey'vela umsebenzi awuphethe, uney'nselelo ey'ningi ey'vela emphakathini, uney'nselelo ey'ningi ey'vela ku-government, uney'nselelo ey'ningi ey'vela kuphi, ey'vela ngisho kwi-family yakhe. That is the reason abanye they die before time, ngenxa yokuthi sibenzela umsebenzi bawuphathe kanjani? Kanzima. Ingakho ngithi those people, they need our prayers, they need our support, they need induduzo yethu, they need our money, they need us to support them. Ngenxa yokuthi umsebenzi unjani? Wabo mkhulu, kodwa noma umkhulu unjalo phekwa yonke imisebenzi idelela ukunayo yonke, ibukelwa phansi kunayo yonke. Phekwazo zonke iy'thukuthuku abayisebenzayo kuthiwa benze lutho, babukelwa phansi, bayagxekwa. Kuthathwa benze kabi bese befakwa bonke esakeni elilodwa, kuthiwa imisebenzi wabo awukho. Ngakho umsebenzi okumele bawumele noma kunzima kanjalo, ngoba bazi ukuthi babizwe uNkulunkulu, basazolandiswa, bamiswe uMoya oNgcwele, basazolandiswa, bakunikwe uNkulunkulu, basazolandiswa. Bawuyeke unzima unjalo. Ngakho wena usuwazi zonke lamaqiniso, sengathi ungangena esayidini labo ukuze bakusize kalula, bakusize bethokoza, hhayi ngokububula, bakusize bejabule, yabo. Sengathi ungangena esayidini labo, ubathandazele laba bantu. Pray for your pastors, respect abaphathi uNkulunkulu ababeke phekwabo, bakhulekele, basapothe, benzele umsebenzi ube lula. You will see ukuthi le authority kubo noma inkathi uyithobela izokuprotecta, izokusiza ey'ntweni ey'ningi, izokuvulela iminyango, izokubusisa. Le authority abayiphethe yenkosi yasezulwini, ikhona for ukubhenefithisa wena. Uyithobela izokubhenefithisa ey'ntweni eziningi. Lokho bekukhona enhlizweni yami ngalo mlayezo lo, engathi ungafinyelela ebandleni likaThixo lonke. Kuningi nje, kodwa ngiyanxusa ukuthi simela ngenxa yesikhathi sethu. In Jesus' name.